मतम हाइदी कोई मतम असी यामना हौजिन खिबना मरम ओइरगा ngasi की प्रोग्राम असी हेक्ता हौजिन जनबगी तंजा अतु लौजरगे अहान बमक्तदा अखोगी 10 मेंबर ओइना कौसिनजगे प्रेसिडियम मेंबर सिंगी मरक्तगी अहान बदा इकाई खमनबदा मतिक चारबा मियामना मणिपुरी मियामना थोइदोक हेंदोकना मसक खंगनारबा Dr. Chinglen Maisnam, Professor of Economics and Head Department of Southeast Asian Studies, Manipur University. Sir Dr. Chinglen Maisnam na Presidium Member gi from Langda Lengshin Binaba no lukna kausinjari. Sir gi damak mayang git haubukuba amatang nijari. Mathangda amuk kausinjage Dr. Said Ahmad, Associate Professor, Dang College of Art, Impal. Sir Said Ahmad Puso, Presidium Member gi from Langda Lengshin Binaba no lukna kausinjari. कोई 10 मेंबर दा हाइबदी प्रेसिडेंट मेंबर दा फैमिली गदबा कोई लंबी दा लेरिबा हौजी हौजिक यौसिलक्तबना मरम ओइरगा मथंगदा मुको सिनजगे PH Izyus Ahmad President Minority Student Association MSA Manipur PH Izyus Ahmad Puso President Member gi famam dang da lengkhat pirakna banolukna kausinjari Mathangda amuko sinjage ke Helen Vice President All Manipur United Club Organization amuko Sir ke Helen Busu President Member gi famam langda lengkhat pirana banolukna ko sinjari Mathangda amuko sinjage Advocate Chazat Buya Mayum Convener Committee on Peaceful Coexistence Manipur CPCM Advocate Sajat Buya Mayum Buso President Member gi famam dangda lengkhat pirakna banolukna kausinjari Aikogi President Member singna lengkhat pikrabagi tungda Sir Chinglen na lusing biduna aikogi maira asi amata oibagi wakhallonda punna maira asi sukhat pinaba nolukna ningsinjari Thagachari Maira Sukhat Pirambagi Damak Haninga Laitana Thagachari Ngasigi Thorum Asigi Ahan Ba Hodok Jaba Oina Ngasi Pangthoka Doriba Minority Right Day Asiga Mari Lainana Welcome Amadi Keynote Address Pibiranaba Mustakim Sesa Babu Kausinjari invite sama walam invite sama katuk sake Alhas Siras Ahmad Advisor MSA wo das ki paham lang da khatchari Assalamualaikum ngasi Poinogi kunmapan ni panba December gi tang 19 English ngani kunmangagi yai faraba sagol sen numit asida Minorities Students Association MSN senduna pangthuk liba Minority Rights Day English ngani kunmangagi thauram asibu mapung phan bidaba yade haina lengbirak liba khwai pumnamakpu taram noksari amasung ikai khumnaba uchari
ngasi ching liam laba thoram asigi damak phambaki laiteng oibinaba haijaruba matamda achinma matam kaya bu kaithok piduna matam jana lengbirak tuna president member gi pham lang da lengsin biriba ikai khomna jariba oja sing social activist sing mingoina hanga charabada ahan bada Manipur University gi economics department da associate professor oina thau bubiriba mingoina hanga charabada oja dr chinglem maisnambu isagi achinba matam kaya bu kaithok piduna thauram asibu saruk yaba lakpibagi damak taramna oksari amasung ikai khomna botchari mathangda Dem College of Arts ki History Department da Associate Professor oina thobubiriba mingoina hangat charabada oja Dr. Said Ahmad Pusu asigi thauram asida lengbiraktuna phambaki laiteng obibagi namakta taramna oksari amasung ikai khomna thamjari mathangda All Manipur United Club Organization amuko gi Vice President gi thau pubiriba mingoina hangat charabada ke heren gusu taramna oksari amadi ikai khomna wutchari mathangda Committee on Peaceful Coexistence Manipur gi convener gi thodang pubiriba mingoina panjarabada Advocate Sajat Bua busu taramna oksari amasung ikai khomna wutchari mathangda ngasigi thoram asibu sinbiriba Minority Students Welfare Association asigi president gi thobubiriba Izaz Ahmad Pusu ikai khomna bucha bagolena taramna oksari mathangda Minority Students Association asigi advisor gi thobubiriba Alhas Siraz Ahmad Pusu ikai khomna bucha bagolena taramna oksari aigi mangda lengsin biriba ipa itul ichil inau satri pumnamak pu ngasigi isagi achinba kaya bu kaithok piduna ngasigi thoram asibu mapung phahan bigani haina lengbirakliba print amasung electronic media gi ichil inau pumnamak pusu ikai khomna bu uchabagolena taram noksari makha chathajarakpada aikhoina karigi damak calendar program oina chahi khudingi December gi tang Tara Nipan da Minority Rights Day asi pangthuk libano haibadugi matangda thamjage hariba thoram asida minority oiriba OBC SC ST aikhoina minority ama oina phangpham thokpa haksing ase mipum khudingmakta karamna phangani haibase mayamgi mafamda khanghanba tangai fadabani India da leiriba department mayam asidagi aikhoina khang dabana kana balawba ngamde kanagumba akhangba kharanadi khang haiba makhoigi maramda akhoigi minority gi maramda khang haiba me kanum kharanadi adum lawba aduga kanagumba khangba haijadaba madugi damakta chenthok chenjin leitaba chenthok chenjin tawina mi su leitaba me kaya amadi aikhoigi phangpham thokba hak karino karam haina akhoigi phangpham thokba hak se lawgani haibase khang daba mayam ma leiri Larekti tamjaba laikhradi haijaba aduduga aikhoina aigi ipado lawmeni lawsubani maramasina aina pamjaba course adu tambangamde ai kadai da tuition chakani kadai dagi paisa lakani haibagi phumbangnabana maram oiraga mangba sadra mahiroi mayam ama mangsil lakli ngasi mak aduna asigumba minority oi hauraba Bamon su oiseno maitai bangal su oiseno tangkhul su oiseno kabui su oiseno maitai bangal su oiseno aikhoi amato oina punsilaba matamda aikhoi amato oina punsillaga minority oiraba aikhoi se matamga matau karamna chawkhatkani amasung aikhoi gi hakki matangda matau karamna khangani haibase nei na darkar oi aduga aikhoi amato oina punsilaba matungda aikhoi gi hakkari no haibadu khanglaba matungda Madugi akhoigi tangai fadaba akhoina phanggadaba haksing ado tangai fadana lawba darkar oi haina ngasigi Minorities Students Association asina Minority Rights Day ase pangthok libani India laingakna December 19 asibu Minority Rights Day haina palan tawri
मणिपुर खक्तद नतना इंडिया की स्टेट अयाम मफम सिंगदा स्टेट मफम खुदिंग मक्ता माइनॉरिटी राइट डे असे पांगथोक नै अदुना ngasi अखोगी मांगद लेंसिन बिरिबा प्रेसिडेंट मेंबर की ओइना लेंसिन बिरिबा ओजा सिंग सोशल एक्टिविस्ट सिंगना माइनॉरिटी हाइबसे करिनो माइनॉरिटी अखोइना फंगफम थोकपा हकसे करिनो हाइबदो मखादाना थंबिगनी मदांग असिदा मसी थमजबग लोइना आइगी थागत वारोल अमा आइगी तराम ओकपगी वारोल अमसुंग नुंग योरोल असि मतांग असे टेंशन जरी मणिपुर इमाना याइफरे एमएसए ना याइफरे थगचरी ngasi pangthokliba minority right day asigi tentakpa nungi warol thambirambagidamag mustakim se sababu hainga leitana thagachari mathang asidi aikoi gi das member da aikoi MSA gi maikai dagi chamlaba khudol amom tang tamjanabagi tanja adu lojage amukana ningsingjari samlaba lengyan khudol tambirana ba MSA gi volunteer singi maikai da ningsingjari ahan bada ikogi lengyan asi professor Dr. Chinglen Maisnam economics and head department of Southeast Asian Studies Manipur University Sir Chinglen da lengyan kudol tambirana waning singjari mathang da amuk ke Helen Vice President All Manipur United Club Organization amuko Sir ke Helen da chamlaba lengyan kudol tambina bakidamak singjari mathang da amuk Dr. Said Ahmad Associate Professor Deng College of Arts Impal Sir Dr. Said Ahmad Puso aikogi MSA gi maikai dagi yamna chamna tamjariba lengyan khudol lausin bina baning singjari mathang dana Advocate Sajat Buya Mayung Convener Committee on Peaceful Coexistence Manipur CPCM Sajat thagachari mathang da amuk PIS Ijus Ahmad President Minorities Student Association MSA Manipur Buso aikogi MSA gi maikai dagi chamlaba lengyan ase harau harau lokshin bina bani singjari mathang da ahal ibungo Alha Siraz Ahmad Advisor MSA Buso aikogi MSA gi maikai dagi tamjariba lengyan khudol ase bolokshin bina ban nolong naning singjari thagachari samlaba lengyan khudol sing aikogi das member na harau harau lokshin bir khabagi tungda ngasigi thorom asiga mari leinana ahan bo wangang loi oina kausinjage ngasai ngalingai matamdagi laktuna aikogi program asibu yaubi gani haiduna lengbirakliba masage achinba thabak kaya bo kaithok piduna lakpibagi damak hainingai leitana thagachari Sir Dr. Chinglen Maisnam Buso ahan bo wangang oina kausinjage Dr. Chinglen Maisnam, Professor of Economics and Head Department of Southeast Asian Studies Manipur University. Aikogi sir na ngasi pangthokliba minority right day asiga mari lainana tentakna wafom kharadang thambina ba sarbu nolukna kauthokjari. ngasi minorities Students Association Manipur MSA Manipur na leba asigi ko state punamakta amadi union territory singda pangthoiba minorities right day minorities singi magi hakki adugumba numit 18th December hariba sumba Manipur ki press club sita pangthok piriba thoramasi da selection biriba kai khumnajariba president member sing mang election biriba invite sing dugalunena ngasi thoramasi yaw lak piriba punamak aduga media gi nuksijarba isino subchanna kai khumnajaba jaba Jadi ayam sangna thamjaroi
अदुगा हाइजनिंग बामना सिगी प्रोग्राम सी हेक लोइबगा हाइदी अइना ngangjari base loibaga ai mayam dagi bidai lojaba tare ramdi huji moigi UCM na mukhogi mapok kumon palan ga mari lena na huji akogi classic hotel da program ama sinba adu hari base da han base speaker dusu aingon da habiba adu aina pung trama thoide hogadabani na sigi si 12 phok yoramaga makha du yaugi hena haijaba adu ge matung dana number da akogi Bahasa kana sinba mugi ministry ki program amasu pung ani da leiba aduna yamna sigi yam tight oiba sidulama engonda lesson giba adubu agi pukning da maroina koi minority singi damakta silliba sumba koi hakka mai lena na sinba sumba thoram simadi masimadi ai yaudaba yate haibasi pukning da thamjaraga angasi gisi ai matam chapchana ai lakjabane yanan bata ina thamjani basi koi ge ai sama haija tare ai samak simaroina ai gi careers higher education gi oja moi gi career si makha ki diam ngaling dei tore adu mathak ki level gi career simak pasidi higher education da changdra oja orak pasidi ai gi yan hanba ai gi mafam si lilong horobi college oi gi aduna lilong horobi college oi gi banina adum lambi da chalaga so dum ningsang ba ningsang bai di adum si power ge chapadene ai career sem gi mom do sini ko haiduna anu matam du da ko gi satra mayama satri mayama matam du da puthokki basing du adu gi marak da manipur gi ko gi changchang lawa ngasing si ko gi haitare ko gi magi rajniti gi lam da su maming lerba mayama yauri adu gi manung da hoji je ko gi MLA wariba Nasir hoisu matam du da ko gi satra oi gi bina ina tengna gi bida matam du 1993 93 da ni aina koi lirong horobi college da ojawai ba phangjagi base adu matam khara sahi ani makhai ohumuk leira matung da ai Manipur University da laki bane aduna aina koi gi maroina koi gi lilong da leibasing sida ayamba masing di koi meti pangal muslim na ayamba mairoi si oi gi bani nam sagi aingon da madu attachment ama sum loina raga sum laki baduna mu kai dore Manipur University lakpa matam da su aina koi gi yanan ba ai gi PhD gi student si ai isagi aina guide oraga puthoki ba adugumba koi PhD student si su adu maitai pangal sigi makta oidena koi gi saidu koi gi keno gi lirong horibi college oja masi ai gi satra dumain oigi adu hojik su adum ai gi satra satri sing makti am jawi maroina ai gi maroiba pandam si kari oigi ge bo aina khwai tigi noi ta basi koi gi maitai pangal sing si kogi metai marakta haitare moisi masing yam manete dhramrom da mu khaido khragadi aduna masing yam da basiki marak sidai da magi sen thumgi semlon gi phibam yam sok pase yam ka hena sok pase koi uyeba huji kachen da thorok matam da pisak pikraba angang sing mahi tamjagada ba school da legada ba aduma angang sing do madu drop out torakanda natraga mahi sukam tamdana kogi kaithel da thorakanda mamagi laraba mapagi koi mating pangba masing ji adigi matik masing yamba aduga mu koi thabak subham da mu yam matam da su ngasai gi koi maruina koi gi matai pangal singi marakta sen thungi film ji adigi matik sokpani na ngasai gi awaba thabak haitare masida yam changba su ui adigi amana bondage labor kaina huji khainariba adigi amana modern slavery kaina koi sinariba adungo makal gi job singse sigi marakta su yam thengnai aduna hoi mayam atai leibiduna mayam oiraga su maroina inkhaleiba angang singse masida khogi sumaina thabak subagi child labor gi mong da laisi imungi sen thungi film duna compare tawduna thoraine adigi mo crime kai guma thorpa matam da su awaba imungi angang sing dudi ngasagi drug ta khangde amada khangde madu yausuluba aduna yausuluba du da ngasagi madu da apapun thorpa matam dadi masing du yam jame adubu makoida phari bedudi chang dudi yamdraga su ngasagi phaba masing holakpa matam dadi ta yamba aduna gram da phaba du masing du yamba somda kg de phaba ama ni oibadudi madudi thoina khaluroi aduga gram dadi masing du yam pharamnina akogi masing yamna leirboisu amusu khalhale aduna punamaksigi yamna mari leina ide akogi maruina akogi muslim pangal akogi metai pangal sing akogi maruina dhamma da muslim oiriba sing staida ayambase koi seren thungi seplon gi film je atiki matik sokpa aduga loine na koi mai masing tambagi
मरोइन अखोई हायर एजुकेशन दसु चंगपसी मसिंग याम नेमे अदो जिक मणिपुर यूनिवर्सिटी दा हेक चंगम मतमदा अखोई मणिपुर दा लेरिबा मागी इथनिक मागी फ्रुप तोन तोन फ्रुप मयाम लेरिसि मनुसदा अखोई मरोइन अखोई मैतै पांगल अदुग मुस्लिम इसिनाउ सिंगी मसिंग से मसियाम लिकना यावे इवन आई मकी अखोई इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट दा सही मदा अमगा यावखिबा अनि यावबसिदि याम यामबा ओइना खनगे अदो होजिति ओं मरिबु सुरबरा अदो अतै तै डिपार्टमेंट दी होई खखदि लाए अदो ngसाइगे लेरिबा मिसिंग सिगा अदुगा यूनिवर्सिटी गुमदा चांगपा मसिंग सिगे येंग मतमदा याम मंदरि अदुना आई दुम हाजबनी कोगी मैतै पांगल सिगे मरक्ता मिफमना चिंगबा यावजबा मतमदा कोगी स्कूल दबुदि अंगांग मयाम तमम बसियाम थेंगनै आई काउंसलिंग गी मयाम चपदा कोगी कोगी लिलोंग द खंगदे अतै दे खंगदे चलु मतमदा मचा मचा अंगांग ददि मसिंग याम याम थेंगनैबा अदु मखोइ से मरक्ता तोखिबगी चांग सि याम वांगमनि न खल्ले अदु मसि स्टडी अमा तौबा या मथौ ताई मसिदा कोगी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स एसोसिएशन एमएसए नसु मसिगी स्टडी अमा तौदना कया यामना कोगी मागी मरक्ता तोखिबा ड्रॉप आउट तौगिबसे मसि क्लास मखादना क्याम तौई मयाइदना क्याम तौई मथक्तना क्याम तौई अदुगा मसिगी मनुंगदा नुपिमचा सिंगी मागी कोगी ड्रॉप आउट तौगी चांगसिना क्यानो नुपामचा गिना क्यानो अदुगा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मिंग चलपकी चांगना क्यानो हाइबना चिंगबा सिंगजी फतना कोगी कुपना कोई मदु थिदोक्तना मदुगी अदाइदुदा कोई प्रॉब्लम सी एड्रेस तौनबा होटनबसिसु ngसागी माइनॉरिटी राइट्स का सिगी ngasiगी सुंबा कोई नुमिसददी आइदि मसि अमरोय लो अदो ngasiगी असुंबा नुमिसदैदा हानना मांगजौनना आइगा थेंगनरमदी आइदि कइनोमा डॉक्यूमेंट मचा अमदि पुथोनिंगेबा डॉक्यूमेंट से कइनोदा मरुन स्टैटिस्टिक्स मणिपुरदा लेरिबा कोई मैतै पांगल सिंगी लेरिबा महि मसिंग मै लेनबा हाइतारे अतै तेलोय चंगल उद्रगसु एजुकेशन गा मै लेनबा स्टेदा महिरोय मसिंग अदिगे कोई नुपी मसिंग नुपा मसिंग अरैबा कोगी हाना लेरबा फोंगिबा कोगी स्टैटिस्टिक्स मागी अमसु 2004-5 अदाय दुसमा कोई फोंगी ममसु लेरे मखातार दुसु खरा दum तौनबा यावरि सुमाय तौदना कोगी फतना कोई निक्तिजना मागी एसेस तौबा अदुगा मागी सर्वे तौबा सिजु अमथौ तायबा अदोजी आई छात्र छात्री खरा हुजिक पांगल सिगी मरक्ता मागी अंगांग पोपकी चांगजी हेंगलैब्रा हंदरिब्रा हाइबसे सिगी मतांगदा मरोना कोगी लिरोंगदगी आगी अखोगी छात्री अमा अदुगी एरिया दुदा मासी तौदना हुजिकसी फर्टिलिटी की मतांगदा मासी तौरिबा अदुना कोई सिजु खंगी मदुदी कैनोदा कोई जिक पांगन सिगी मरोना कोई सिनाउ सिगी अंगांग मसिंग याम याम हारिसे मसी हौजिकी चाखोलाबा मतमसिददी लाई लाइसु तमकपा अदुगा अवांग थाकता एजुकेशन फंगपा मतमसिददी मखोइसु युमसी यामना थेंगना पाले हौजि फोदि युम पानबा याबे मयाम मखोइसु फो पानदबा मयाम आइगी मैरोइ सिंगददी थेंगनै ए स्कॉलर सिंगददी थेंगनै अदुना मखोइसु हौजिकी मतमसिददी मोय अंगांग अनि अहोंगा पोकपसिदी यावांग पोकपा अदुगा युम पानदबगी मसिंगसु सिंगल गी मसिंगसु यामना हेंगतपसि उइबा अदुना सिगी एरिया से मसी थिदोक्तना अखोइगी नैनबसे मसिजु मथौ ताय हदु खलकांदा हारिबा कोगी स्टडी अदु हारिबा सर्वे मसिजु कोई फतना कोई निथिजना तौदना अदुगे हारिबा कोगी थेंगनरिबा प्रॉब्लम सिंगजी क्रमाय तौदना कोई आइडेंटिफाई तौदना मदाई सोल्यूशन पिगदगे काय सिसु या मरुबा अमने अदुगो लोनेना ngasiगी नुमिसदैदा आइना मग पंजगे कोगी हुजिजु कोई महिरोसिंगा मै लेना बनिना हाइदि माइनॉरिटी स्टूडेंट एसोसिएशन सिदा आइना तौजनिंबा पिलसी आइना ngasi ngarangi दिसंबर था सिमकी पार्लियामेंट की अदुम क्वेश्चन आंसर अदुगी तोंगनबसिदैदा आइना मणिपुर की मतंग से मसे आई हाइफेट जेंगे अन येंगबा मतमसिदैदा फंगिबा फाइंडिंग सी क्रमाइन तोगे वो खोगी मयाम से दुम खंबिरंगनी हौजे खोगी मागी स्कॉलरशिप से मसी ककपगी हाइदी मसी ममांगी सही खरसदैदा खोगी मसी थादोरतबगी मागी अमा थिंगबिरंगनी मयाम अनो हाइरिबसिगी स्कॉलरशिप की मसिगी प्रॉब्लम से मसी कोई प्री मैट्रिक सिगी स्कॉलरशिप हदी मसी प्री मैट्रिक से मरु ओरिदी कइनो हादा कोई मरु न कोई मुस्लिम इचनाउ सिंग आंगांग सिंग दी यामना मरु सि कइनो दा स्कूल चटपाइसी याम मथौ ताय अदो हाइरिबा स्कूल चपतु द मतिंग ओइनबगी दमकता लरिबा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप तो मदु हौखिबा मांगी सही अनि ओम से लेबा फिगर मा पुथोरे है पुथोरको मतम से करी हाइगेबो 2023-24 दा सिगी कोई मणिपुर यावना प्री मैट्रिक कोई स्कॉलरशिप से मसी लुपा करोड़ 153 मसी कोई बजट ता हापे
अदो हारिबा लुपा करोड़ चामी का कुंट्रम दोइसा मसी क्रमाइन तो गेबु सही ओलक पददी लुपा करोड़ मौद्रा का मंगा दगी हेन सिन बंगम गिदे सिन ताई दिस लौदे हारि निको अदो मणिपुर सु सिगी इफेक्सी लैगिबने अदगी अमना 2024-25 ता मु लुपा करोड़ चामी का कुंट्रम दोइसी लुपा करोड़ मौद्रा मंगा तरुक तगे न सिन बंगमद्रे हाइदना मसी हंदगरे हंदरगा क्या दा थमगिबु बजेट सि लुपा करोड़ चहुम का कुंतरुक ता अमुक हंदरेबा अदो हारिबा लुपा करोड़ चहुम कुंतरुक सी मनुंगदसु लुपा करोड़ मौद्रा तगी हेना प्री मैट्रिक अखोगी स्कॉलरशिप से आगांजिंगना लौद्रेबा अदे मु लेमहौरे अदे लेम कांददी मौद्रा तु दा हंदग्रमिना याम सिनद्रमिना बजेट तम हंदरे अदुना बजेट हंदगी हुजुजिक चलिबा सही सिगी बजेट से 2025-26 की बजेट सिदैदा लुपा करोड़ चामगा मौद्रांगा दा हंदग्रेबा अदुना लुपा करोड़ चामगा मौद्रांगा दा हंदरबनिना मसी हयंग तसिंग चपचाना चंगबदो हाइदी स्पेंड तौबदो अदुगदो अइना खरमदा लुपा करोड़ हुंपु हुमद्रा दा लोइसनग्रनेबा अना तपना खोगी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप से खोगी गौरव मिठाई मेसीना सुम मिठाई से उम्मगा सुम मथंदा खोई तुमगिबा दुमाइना मसी मांग पै फिल्म लेबा अदो पोस्ट मैट्रिक किसु आई मसी लखटपनी अदो मसी आई हाइजा रोसिमा अदुगा मद्रासागी से सिगी सेनफम जिगी जु जिगी डिसेंबर थादा पार्लियामेंट ता हंगिबगी खुंबै स्टेट यावरी मसी जु 2023-24 दा मागी लाइकी बसी 93% हाइदी चाम द मौद्रा हमदोय मसी कथरे अदुगा 2024-25 ता लुपा करोड़ 10 हापे अदैदी मथंग द लुपा करोड़ अनि मथंग ददी खोगी लुपा लाख फादरे हाइदी सिसु प्राप मुथपगी लोइसनबगी फिल्म दने सी लेरिसे अइना यंगजब अदगी अमना खोगी यामरोइबा खोगी स्कीम अमा ओरिबा खोगी माइनॉरिटी सिंगी यामरोइबा स्कीम अमा नि हाइतारे प्रधानमंत्री जन विकास मागी क्या सन हाइतारे माइस माइस करिया क्रम हाइबा हिंदी से आमना कनो ओइ हुजिक्ति ममिंग जे मखन मखन थोरमिना मसी खोगी मरोइना माइनॉरिटी सिंगी लेबा जगह मुस्लिम जाउन लेबा जगह सिंग से तोन बा हक्सेल की अदगी महि मसिंगी तोन बा लंबी थोंग मरी लेनबा सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेमगिने अदो हारिबा सी मणिपुर दा अनि यंग मतमदा हुजिकी डिसेंबर की तांग अमा 2025 दा पार्लियामेंट ता पुथोकिबसिदा मणिपुर से यावे अदा मणिपुर की से अइने हाबि जेंगे अदा मणिपुर की सी थम्मिबा सेनफम से मसी मणिपुर की लुपा करोड़ यांखै ओइबा मतमदा अखोगी सिक्किम से पिखबा सिक्किम से लुपा करोड़ चाम कुरुम दोय होय सी अखोई थम्मिबा बजेट से अदगी मिजोराम से मसी करोड़ हुमफु हुमदोय अदगी अखोगी नागालैंड लुपा करोड़ यांखै तरुक मणिपुर खाइ पि 2024-25 की संबम से अदुगा 2023-24 दा सिक्किम ना लुपा करोड़ कुंतरुक ओइबा मतमदा मणिपुर ना लुपा करोड़ 10 गा 9 गक फंगगा अदु माने लुसले अदुना अइना ngasi मिफम सिदैदा अइना याम हाइजनिंग बसी खोगी राइट्स डे निना खोगी मरुइना खोगी माइनॉरिटी सिंगी दमकता खोगी तोन ब लैरिबा खोगी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम सिंग फ्लैगशिप प्रोग्राम सिंग पुनमक से मसी खोगी फतना खोगी लिस्ट अमा सिमदोक्तना फतना मसी की एवार होइबा हाइतारे स्कीम लिटरेसी याम मथौक ताय अदे हदी करी करम फिल्म दो खोंग कदोरी होंगी होंग पयाई काइसी फतना मसी खोई नैनबम चंगे अदु होय लाइव खबसु याय हंदकी पार्लियामेंट की दुदा कोई किरण रिजिजु न वरमगनी माना खुंगी बदा अमदि हाय सिगी मागी मुस कोई माइनॉरिटी सिंगी दमता पीरिबा अंगांग सिंगी स्कॉलरशिप से मसी हिंगननबा हाइदि सिरुबा सुंबा कोई स्कॉलरशिप पीबगी सिगी स्कीम सी मसी हिंगननबा कोई याम कना खनरी मदु कोई एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट मदु कोई यंगजलली हाइना हाइब अदु एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी जी हुजी जे कोई भोलू मांगनो वरमगनी मणिपुर की आदो वरी से मैम चाहन ओरिने बको अदुना करी थोरकदोइबा करी लाकदोइनो हाइदुदी मदुदी प्रेशर पीबे मखा पोले अदुना कोइना राइट हाइबसे मथंदा कोई लाक्ते हुजी इंडिया दा मसीदी कोई तांद्रगदी फंगदे अदुना मथंदा कोई नोंदो कोई कॉन्स्टिट्यूशन यारोगसु अदगी मागी आई बोइने रेगसु आइंद लेरेगसु मसे कोई तक्सन द्रिंगदी कसु ngasi phangba gi wafam si kasu ude aduna aina ngasi gi telamna pijaba ngasi gi staida aina aroiba saruk sa aina ma hajaning bisi maroina khogi hojik ji manipur da violence thokpani na masaida violence yam chongna mating pangiba yamna driving force oidi se
मसी अखोगी फतबा पाव मखोंग यांगी अफबा पाव मखोंग तप्पी हाइदो मतमक्सिद थोएब अदुना मरुन अखोई सोशल मीडिया दा अखोगी हाइरोइदबा हाइबे यादबा अदुगा हाइबम थोक्तबा अदुगा मादी मदुना हाइरुबो वाफमदुन मदुना ई तागदबा खना चैनगदबा मुक्नगदबा डिवाइड तोगदबा अदु मकली हेड स्पीच मयाममा सुक्लेब लेफ्टना अखोगी नुती निमित कुदिंगी मसिंग खंगदना होजिगे अखोगी सोशल मीडिया दा उइब अदुना मसी अखोगी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी सिंगसु मसी चेक तौदना मसी फतना कंट्रोल तौनबा होनद्रबा अदुरगदी मणिपुरदा वायलेंस से कोई स्पाइरल ओरगा अदुम मखोगी मागी सिगी सिदगी नामथोकबा हाइसे इदि थाजदेब अदुना इहाना ख्वाइदगी मरुबसी सुंबा खोगी फत्तबा हेड स्पीच हाइदी कम्युनिटी अमगा अमगा खोई यंगथिनगदौबा अदगी अमगा अमगा हुनबा अदुगा सुमा मखलगी खोगी मागी सोशल मीडिया सिनेबा खोगी कनोगुमुददी खोगी साइबर क्राइम्स नि यामना कम्युनल ओइबा टोन अदुगा अमगा अमगा मुक्नगदबा सुंबसे मसी लेंगाकना खोई मसी मरी लेनरिबा अथॉरिटी ना मसी यंगसन मम थोएबा अदो हेंदेन जलन कदवी इंटरनेट थिंगबा अदुगुम्बा स्टेप तुदी लोब चुमदे अदुना कोई इंटरनेट थिंगबगी महुत्ता इंटरनेट की कोई मणिपुर लेरिबा सिगी सोशल मीडिया सिंग तौनरिबा सिगी मसिगी यंगसनबैदमता कोई लेरिबा कोई मणिपुर लेरिबा कोई कमिटी से मसी कोई लीगल की माइकेदगिसु अदुगा हानगी कोई जज ओरंबा नचिंगबा अदि स्टेक होल्डर अते अते तो पखरसु कौदरा मसी पाक्थोक चौथोलगा मसी खर कुपना येंग्रबा अदु ओरगदी फने यामना कोइना शांति की लंबेल कोई चंगिनि काइजे आईदी थाजदे अदुना कोई ख्वाइदगी मरुओबदी कोई पाव लाना संदोकपा अदुगा मी खननबा इंजनबा अदगी सुंबगी थबा म लेप्तना चथरिबसे मसी मसी कोई याम मरुओने याम सीरियस ओइबा कंसर्न ओइगदबनि हाबिसिजु आईदी हाइजनिंगे अदुना इंडिया दसु कोइना खंगे माइनॉरिटी मेजॉरिटी की क्वेश्चन अदगी तोंगान मदु पॉलिटिक्स सिनरबा इलेक्शन मतम लाखुदा अमकसु हेनबा अदु मागी कोई पावर शक्ति पाइन बखनबदा अदुम मखल की कम्युनल पॉलिटिक्स तौबा डिवाइसिव हाइदी पॉलिटिक्स तौबा सेक्टरियन ओइबा अदुम अप्रोचिंग सिनबा अदगी मागी ड्रामा सिनरकांदा मदवाइदुदा कोई ngसागी शक्ति पाइन बखनबा अदु मखल की सेक्युलर ओइदबा मखल की पॉलिटिक्स याम साथीबा मखल की पॉलिटिक्स मा इंडिया दा लेरिसे मसीक लेरिंगदी इंडिया ना कैदोंगैदा माना मालेमदा अहुम सुबा ख्वाइदगी चाव इकोनॉमी ओइनी काइजी मंगनी ओइरोय बसिगिसे होय ओइनी करी ओइनी मरमदी अखोइ सिदा लेरिबा मी मसिंगसी यामबा अदुरगदी मी अममना ngसागी अखोगी मागी पोथोक्सी पुथोरको मतमदा मिसिंगदुगी मतुंगिना दुम था लाजे सिदि ओइनेबा मरमदी मिसिंग ख्वाइदगी यामबा मफम सिदि मसाना ताना अखोगी इकोनॉमी सि दुम चावेबा चावे अदु ग्रोथ हाइबन अमनी अदुगा मागी इकोनॉमी वॉल्यूम हाइबन अमनी अना चाइना हजिक मिसिंग यामी अदुना सेकेंड लार्जेस्ट ओय अदु मोइगा इंडिया गा लापनरिसिदि समुद्र लांखोंग दong लापिने सेकेंड गा थार गा समुद्र लांखोंग दong ना लाप का दोबा लापि बनेबको एनीमे अदुम ओरेदम अदुबुदि अदु अइना पंजरिदि सेनमिलोन दा खोगी चखलकनी काइम पारिबा मयाम सुपर पावर ओइनि काइम मंगिबा मंगजे मसी खोगी डिवाइसिव ओइबा सोसाइटी जि हेक्ता आंपा फंगना मनुंग दा खोगी ngसागी कनो चंग बाइता तिन चंगबा अदुंबा अपुंबा फिल्म दुदा ngसागी डेमोक्रेसी अर्थ लेतबा कॉन्स्टिट्यूशन की अर्थ लेतबा अदुगा लोइनना खोगी आइन की अर्थ लेतबा मफम सिददी मादा दुददी खोगी मांगदा चकर पाइदि ओरर दो वाने अदुना इना अरोइबनि थमजनिंगी से ngasiगी यामना मरोइबन मिस्टैदा खोगी माइनॉरिटीज स्टूडेंट्स एसोसिएशन ना ngasiगी नुमिसे ngasiगी नुमिसि कक्तनि हाने लौबगी मोरता अखोगी नुमित चोंगों फुमंगा लेरिबा नुमिसे 365 days है every day is minority rights day हाने पंक्तुप होरसी हाजिबग लोइना लोसिनजगे थैंक यू थगचरी सर ngasi pangthokliba minority right day asiga mari leinana aikoina khangjin jarudaba mamal yamlaba tanglabo phom khara thambiduna aikoibu knowledge ohen biramba hainingai leitana sar chinglen bu thagachari mathangi wangang loi oina amuk kosinjage manipur gi miyamna thoidok hendokna masak khangnaraba Dr. Said Ahmad, Associate Professor, then College of Art, Impal, Sir Said Ahmad na ngasi pangthokliba minority right day asiga mari leinaba wafam thambinaba sarbuno lukna kausinjari
थागत फोंदोकचरी इकाई खुमनब उच्चरी हातारे अदुगा ngasi tinbiriba punamak pusu ikai khumnaba uchari tasengna minority rights day se akoi kuire ningthina pangthoraktaba haitare ado mamangi chahida sigi mafam simakta da aigi organization ama leirame aduna tawraga writers union haitare aduna sida sinki ado makha tana isu sinma ngamdre sarkar gi thabuk tawbanina ado ngasi silli bese yam phai atop organization sing su sindraba male ado kawbu kawnare haitare ado tasengna ai haipetang kari hai asai ojana hairami dusu kari ne akhoi gyan tagadawni haibaduni akhoi gi di demand tawdradi phangde haibaduni manipur gi natragana india gi oiba hujik phibam sidadi aduna punamak se aikoina gyan tadaba aikoina kautho agadi kanana muning sing bigani haiba potuni minority gi potse aduna ozana sa hairami budugi makha tarak boina ai haipetang history ingkatang lizarake December 18 akoina ngasi minority rights day na chahi khudingi palan tawri base 1992 dagi tawrakpani hai UN declaration on rights on minority na kaidoraga masida member chamaga marfudra nithoira kaino na pullaga haitare ne masigi declaration se lauthokpani minority singi hak ngakpagi masida yam phajana state tawri states shall protect the existence of the national and ethnic religious and linguistic identities of minority within their respective territories and encourage conditions for the promotion of that identity aduna ngasi yamna manipur daga ngangnariba identity minority gi identity ga haibase tasengna masigi UN gi declaration sida yamna mayek sengna palli masigi makha tarakpa oina India da su malem gi oina akoi gi saigi 18 December gi declaration se laukraba matungda 1992 da Indian Parliament su ek ama pass tawraga National Commission for Minorities lingbase atai karimta nate saigi UN gi declaration gi safeguard of the rights of minorities minorities singi right pu ngak pa haibagi wakhallon duda National Commission for Minorities madugi makhadani Manipur gi natraga every state khuding makta minority commission lingbagi process ama la ibase ado Manipur da tasengna minority commission se 2004 dane ado ai chauthok chei ai gi father makna lingam bane mase magida MOBC minister oiringai da 2004 da one man commission oina Halim Chowdhury na kaidauraga office amaga loina na haitare secretariat ta magi office amasu leiramme minority commission gi adum haina link hibani ado mana yamna tienba matamda mana minister oiringai da ngasi gi mirol na budi kaurani akoi kaubusu khara thubani na ai haipetang ningsing jarake 2004 da one man commission oina minority commission lingaba matung da makha tarakbo oina mamatam du MOBC minister oina ngasi gi mobets hai maming on khrabra dikhangde adusu mana lingambani magi matam da aduga 2004 da puthokhiba maitei pangal socio economic survey report 2004 sisu magi authority gi ayabagi matung inna survey se Manipur pumbagi oina tawkhibani aduga ngasi phawba 2004 dagina ngasi phawje chahi am yame ado research scholars singna ngasi phawba maitai pangal gi society naina bada seasonary base sigi survey report sine ai isamaksu seasonary sinatana hujik phawba maitai pangal gi survey report amata leite aduna madugi matung inna kanaba mayam ama sothariba phibam du yengaga pigani haibagi tawkhibane ado ngasi di kanasu ningsing na khidre loina kauna khre minority rights day guide du di kuire kauthokiba aduna bu ngasi se lakte aisun han Facebook ta dum thagat pane ado thagale kanasu interest laude now minority aikhoi gi hak to khangningsdraba aikhoi gi demand do tawningdragadi karamhaina phangani haibadu madi akoi dum khange ngasi gi mi khutin sina su dum khange kayam aware oirige haibadu akoi se karisu aware oi hidre ai ningsinge akoi su angang oina yam yaure Honorable MLA Abdul Nasir khoina minority rights day se yam chauna tawrame chief minister yauraga
हुजिकी अखोइगी चंद्रकृति हॉल लेब्रा कइनो असिदा चाउना चाउना तौरमे चीफ मिनिस्टर यावरगा अदुदा आई वेलकम एड्रेस का पिरम्मे चाही खुदिंगी फंक्शन खुदिंगी मोइगी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी दा आई यावरम्मे बस अहुम मरी थादोए मणिपुर पुंबगी मी कौरगा कंगलादा तौबा यावे आइना फेसबुक ता ngarang ama थागतपने 2012 ता मतमदुदा अखोइगी याम चाउना कंगलागी हॉल मनुंगदगा तौबा अदु ngasi di चाही यामे तौसलक्त्रि से अदो अखोइसु क्वेश्चन तौदे कनामता करिगिनो अखोइगी से तौबिद्रि से हाइबसु अखोइ तौखिद्रे अदुगी पोतुने लाइबसे अदो अतोप अतोपा करी करी मयाम अमा अखोइना काउखरगे हाइबदुदी सर्वे से अखोइना मरु ओइना हुजिक ओजा चिंगलेन मैस्नाम इकोनॉमिक्स की ने माना हाइरमिदुने अखोइना एफर्मेटिव एक्शन नैना कराइदा सोथरगे करी कानब पिगदगे हाइबसी पीनब एफर्मेटिव एक्शन से लौखलक्प मतमदा कदाइदा सोथरिगे से खंगदब यादे अदो कदाइदा सोथरिगे हाइबसी बाजारदा पांगन नुपी मयाम अमा यंसांग योली हायरगा अखोइना मधु सोथरे हाइबसु हेक्ता यादे कईगिनो हायरगा रिपोर्ट पुथोकदौबनी कयाम यंसांग योली मैट्रिक फावना कयाम तम्मी ड्रॉप आउट ना कयानो हायर एजुकेशन दना कयानो अदुदगी यूनिवर्सिटी लेवल दा रिसर्च स्कॉलर ना कयाम थोगई हाइबा पुनमक से अखोइना सर्वे की रिपोर्ट नतना अखोइना चिन्ह पंहाय हाइबा जस्ट ऑब्जर्व तौरगा याम वारे हाइबदो मतम अमदा मुस्लिम मयाम रिक्सो थौरमे रिक्सो थौरबनिना वारे हायरगा दुम हाइनरमे अदुगी पोतुनदी हुजिक चटनद्रे कईगिनो हायरगा रिपोर्ट अमा दरकार लाए अदुना सर्वे रिपोर्ट से याम दरकार ने अदु 2004 दगिना ngasi भाउजे चाही फनयाम मनी चाही कुल्लोम सुजलाब्रा खंगे सिदा कोई सर्वे रिपोर्ट अमा पुथोकपा ngamde mamangda machet ama honorable hanagi chief minister na akoi lilongom saita wagai ga tawraga survey matek ama tawge tawramme adusu survey do tawkhraga puthokriba report na kadai nu haibase gyan ta khidre dum aduna hoi marak sida irang mayam ama lakhre. Now the question is matam mamada akoi ngasi gi angang sing di khangaroi yam kuidri 2006 ta तमना मुस्लिम की दमकता नत्रगा माइनॉरिटी की दमकता यामना इवेंटफुल ईयर नि को 2006 से 2006 ता मणिपुर दा रिजर्वेशन लापगी पांगन सिंह रिजर्वेशन 4% 8% डिमांड तौबनी 4% लाए अदुगी डिबेट तौनदना खोनदना देयर वाज अ ह्यूज इशू लंबियन द इरांग हौदना अदगी इंटेलेक्चुअल मयाम पुंजनदना अखोगी माइनॉरिटी की 4% रिजर्वेशन की मतांग मयाम निंगसिंगमगनी मदु लाक्ट्रिंगे की ममांग 2004 दा कांग्रेस न पाइरिंगे मतम द रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट मयाम अदुम थीरगा हाइबेतंग पाबियो आइना पामबसे ऑर्गेनाइजेशन अमना फंक्शन अमा तौरगा अखोगी कई हाइतारे खरा पादबीद पंगतौ तौबसे मसी अइना पामदे कईगिनो हायरगा सिगासे अखोइना ngasi yenthokadobane ba sida UN declaration ga se siga se loina sida leibane ba UN declaration se an akhoi je khangse hairaga sum chahi mai manungda momuk akhoi gi ngahang hak tawbuduna di oiroyena ina khanjai kaigino hairaga sigi Ranganath Mishra report se research scholar yauraga di pabiyo online da phangbane matam ama dai khabar de am iramme minority report ina pokna phamda hapta khudingi iramme ado Ranganath Mishra na kari hairige adu hairige ne 2004 da ihan hanbo oina Ranganath Mishra commission report mase chief justice ama oramgani matam dugi adugi makha da tawbane masida linguistic minorities kanano kayam sothana leiribage makhoi singse kari khudong chaba piraga chawkhat hangadage haibani masigi wahai se affirmative action kowe affirmative action se theoretically joya खंगब्रदी खंगदे अखोई स्कॉलर MU की यावरगदी मसी रिसर्च का तौबा याबा पोट ngaktani PhD दा कइनो affirmative action से इंडिया दा अमेरिका दगी पुसलकपने अमेरिका दा ब्लैक सिंग से सोथना लेबदगी affirmative action पीरगा मखोई से मयाम गा मानन पुखलकबगी अदुगुमबगी पॉलिसी अमने अदु इंडिया दा affirmative action हाइ दे reservation quota system हायरगा दुम चटनै मसिदा मरु ओइना welfare measure मयाम अमा सोथरबनिना सोथरे खंगबनिना रिपोर्ट तो पाबियो सोथरे हाइबसे मयेक सेंग न उडलबने अदुदा करी करी तौरगा चाखोल हनबा याय हाइबा पोतुनी सिदा पीरिबा रिपोर्ट सिदा पीरिसे मदुदगी इकुई कुइदना मदुना सु पेंदे मसे अमुहन रिसर्च तौगदोबनी हाइबदगी सचार कमिटी रिपोर्ट आइना मतमदुदा यामना पॉपुलर ओइखिबा राजेंद्र सरचार सीसु सीखरेमा राजेंद्र सरचार की कमिटी की रिपोर्ट 2006 ता लाकपने मदुगी रिपोर्ट से मणिपुर की सु यावबने हौगलेगी अंगांग सिंगदि पाहननिंगे
मुस्लिम मरु ओइना मुस्लिम की हुजी रिसर्च स्कॉलर नि अदुने दाने न लैरिब सिंग से पाहनिंगे नैनहनिंगे अदना सचा रिपोर्ट से PDF फाइल फ्री द फंगबने ऑनलाइन दा पाबियो अदुदा लास्ट दा समअप तौरगा यावबने मुस्लिम की रिपोर्ट से अदना स्टडी तौब मतम दा समनाइदा कोइना अनाबा अमा करी नारिगे खंगदना मसादी ngамदे हारकांदा टेस्ट मैम तौरकांदा नंगी नाबदो सिनी हाइना उटप चप माने रिपोर्ट हाइसे याम कानखरजानी अमरोमददी अखोय डायग्नोसिस तौबगुमबने तौरब मतुंगदगिदी करीना फंगे ST SC दगी हेना मुस्लिम की फिबम जे सोथना लेरम्मे हाइबदुनी सिगी रिपोर्ट से मतमदुदा खबर याम ई सचा रिपोर्ट की मतंगदा पार्ट 1 पार्ट 2 एना तौदना पोकना फमदा याम इरम्मे अदो रिपोर्ट सिदा करीनो रिवील तौरिसे साइ ST गा SC की फिबम दगी अखोय की फिबम सिने हेना सोथरे हाइबदुनी अदुदगिनी अखोयना मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स काइना लिंगलइसे हाइदि फिबम सिदी खजिक खजाकना यारोइदोरे खनबदगी डिपार्टमेंट अमा लिंगकपने अदुगी प्रोसेस तो मथंग मथंग हौरा कांदनी अखोयना 15 पॉइंट प्रोग्राम आइना 15 पॉइंट प्रोग्राम सुंग असीगी मिरोल की आंगांग सिंग दी खंगरोय 15 पॉइंट प्रोग्राम से फजना यावबने अदुदे एवरी एस्पेक्ट से करम हैना मुस्लिम सिंग चावखल हनगदगे हाइबसे मसीगी पोट से कांग्रेस ना पाइरिंग दे हम चावना मसीगी अवेयरनेस प्रोग्राम ओइना माइनॉरिटी कमीशन ना चाही खुदिंगी अवेयर ओइननबा चटला चटलगा मयाम सिंगसिदा 15 पॉइंट प्रोग्राम द करी यावरी लाइरिक कमैना तमगदगे करी तौगदगे अदा तो पुनमक से अवेयर ओइबगी पोट अमा लेरम्मे अदो ngasi di akhoi nusu question tawdre karigino tawba tokri se haibusu akhoi na question tawkhidre minority rights de state no observe tawkhidre adudagi scholarship aigi makadamak research scholar lay makhoi se scholarship kadai de phangdoi noi se khangdre now the thing is hana lairik tammu hairambani huzikna lairik tammu haibana te tamba haura akanda akhoi na changadaba khudong chaba singdo phangaktabagi problem ni haitare तसेंगना अखोइना मी अमा इ मुस्लिम की इमुंग अमदा चंगागा लाइरिक तमुने लाइरिक तंबसे कानबनीने हाइबगी मतम दुदि नत्रेब लाइरिक तंबसे लोइना कानयेबसे खंगेब खंग कांदनेब हुजिक यामना लुसलइबसे अखोइगी पोटसे लैतब लैत्रिसे हुजिक करिनो आई DM कॉलेज त पूरी DM कॉलेज त पूबसे आइगी छात्रदा कोकतादगी लाकबा यावरी हॉस्टल लैते चंदेबा अखोई हॉस्टल OBC की हॉस्टल नहीं सारी से DM कॉलेज की मनुंगदा हॉस्टल अमा लई बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल गाइना लईबनी OBC की नाउ चंदे दुदा हॉस्टल से छात्र दी यामे DM कॉलेज दा नाउ चंदे चंद्रगदी कमाइन तौतारे कोकतादगी नुती लाकतारे आइगी PhD की छात्र अमा लई पलेलदगी नुती की लाए क्या मुआरम गनी अन तंबा हौरा अकांदा साइगी मोइरांगदगी लाकपा यावरी छात्र पांगन मचादा मुस्लिम मचादा माइनॉरिटी अतोपदसु यावरम गनी नाउ मतमदुदा साखरेबा बॉयज हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल साखरे मयामना आइना हाइद्रसु दुम खंगम गनी कदाई कदाई दा साखरगे दो मफम चादना सारुबगी हुजिक प्रॉब्लम ने इम्फाल मयोंदा हंदक तसु प्रॉब्लम अदुम थोइदुनी अखोइगी वक्फ बोर्ड की हॉस्टल की ना हॉस्टल से हम दरकार लाए हुजिक लाइक हम तंब मतमने तम्मु हाइबगी दरकार नतेको लोइना तम्मगेना थोगाबनी थोगा अकांदा कोई स्कॉलरशिप लेतबा ज्ञान मेन तादी स्कॉलरशिप से करी आइसु खंगदेबा आइगी छात्र सिंसे आई संगाई भमदगे आंगांग अमा यावरी PhD तवे मा उपाय लेते स्कॉलरशिप फंगदबनी न स्कूल लम पूरा ले ना हारिबा सिंसे अदगी अमग याम ngaiबदी सिविल ऑर्गेनाइजेशन दि पाइरे कोई कम्युनिटी दसु सिविल ऑर्गेनाइजेशन दि पाइरे आइना साइ हाइदो स्टडी हानम द तौबियोबा स्टडी हाना तौबियोबा ऑर्गेनाइजेशन अमा सेमगा करिगुम्बा अमा फंक्शन तौद्रिङैदा हाना स्टडी तौबियोबा होमवर्क तौबाइदो होमवर्क तौदबिदा हुरेन करी हाइदोइनो करी तौदोइनो खंगद्रगदी ngasi aware ohenba haibane minority rights di haibadi minority gi hak singse karino haibasi aware ohenba haibaduni ado luribadi hujik ayamana khangam moi अखोइदा करी करी खुदोंग चाबा पीरी राइट पीरी हाइबसे आई हाइफेतंग पंजरके को सिदा लोइना याउदब्रा हाइबदो अमतंग हाइबियु को फर्स्ट द मणिपुर स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन हाइरिबसिदा पीरिबा राइट से अदुकी मतिक यामे जस्ट लाइक ह्यूमन राइट कमीशन नेशनल अखोगी मणिपुर स्टेट कमीशन फॉर वुमेन मोइदा पीबा राइट को चप मानना पीबा मखोगी पेरेंट बॉडी अमा दिल्ली द फम्मीबा
National Commission for Minorities haina ko aduna masi numit sigi oina nainabane sarkar na natraga amana akhoi gi right nainazabani maduda yamna mana singangi si karino haibagi ai haihan ningde karigino hairaga sida yaujaba si eduni ai haipetang hairaki yengu ko functions of Manipur State Minorities Commission haiba sida point mapan piri now ahan base karino maru oina Indian ge constitution na piriba right ta kana kana minority sing da khongau na rage right to haiba pot ama yauri sida aduta natana state legislature akhoi gi state ki legislature na pass tawriba law sida minority gi da sok pa yaba pot yauri bra haiba se yengjan bagi autonomous right piriba commission sida ani subadana effective implementation and enforcement of all the safeguards constitution na piriba safeguard punamak minority gi do madu phajana implement tawribra haibagi yengjanbagi right piriba review of the implementation of policies and schemes of the state government sida I kitang haijarake ko state government na putho iba scheme sing se sida minority gi pot yauribra yaudabra haiba se mase chahi khuding gi di tawwe khangdabusu mayam yauram gane chahi khuding gi secretariat ta tawwe civil organization khara maru oina ampwa se minority gi ne na thai Christian gi Maitei Christian gi su body ama thai ai isamak yaurure yauri basida meeting se kamaina tawi haiba matamda makoi gi already established agenda ama da koi phamhallaga acceptance low bane ado sigi minority students union na khangibra khangdabra khangde ko ado luri badi akoi da tana ning bagi pot ama so akoi de yaw na de khangiba miduna takke haibrasu akoi taning bagi kari su yaude luri badi chahi khuding gi phammeba policy program sing sida minority gi aduna ni mamangda MSDP gi makhada program se atopada puramme ga enaga wathok na raktro Muslim gi mafam dal ta thamgadaba potu kadai danom thamame minority gi mafam da thamgadab dana kadai danom thamame district lalam me constituency lalam me ga na wathok mayam ma tho ise kadai dagi no haiba matam da akhoi na aware oidabane aduna adugi implementation of policies program se minority gi kayam yauri ge haiba pot sima sahi khuding gi phambani phambada khangdi amta su khangam dau mante aduga sida mathangda yamna phajaba pot ama yauri to conduct studies ai study dau haiba haiba singje paisa ga loina ni ko function nama pirak pataraga di agency amada paisa pirei aduna study tau hairi research tau hairi analysis tau hairi ba now research se tau ribra tau dabra ba dudi isa na dum khangbiro minority gi commission oiro minority gi department na akhoi gi minority gi damakta research tau ribra tau dabra hai ba dudi tau dabra na khalli ai di thengna de khangna chana ba mina lona tawbuna tawbo eramani are awareness ki pot ama yam chawna yawram me hana awareness se sutau tau khidre aduma to suggest to the state government appropriate legal and welfare measures now legal amadi welfare measure pi haibani ko appropriate state government na masi kadai da kari tawrino ai gyan ta de now mathang da la akanda appropriate recommendation PBU haibani ngasi siliba function sina su recommendation piba yai kari tausige haibase akhoi na si resolution tare sarkar na masi tawbiu haibagi akhoi da loina authorize tawba ngaktani memorandum oina pisan ba yai aduga akhoi na ngasi khannabada si se mathang sahi dagi di minority rights di se tawbiu haiba pot se akhoi na tharaga makhoi da tawbra tawdabra haibadu di yengba tare dana ado tawfam di thoe haiba ado thoi ba se akhoi na tumin na lai taraga di tawdadna dum tokhrani now indigenous day na di tawraga minority rights day kai do bagi tawroi doi no haiba question ji so isa na mu khanbiyo handak indigenous day akoi yawe college ta ga baton lai chauna chatle anan ma mafam da tawri du ne north east ki chauna tawdro tawida
अखोई से करीगिनो खंगदे सुम पंगजलक पे हेला आबरा अखोई माइनॉरिटी सिंग से को सुम पंगजलक बा लाइक तम्मे बुदि हाई सुम पंगजले अखोई सु पन्याम नो चाही से यामजले ऑब्जर्व सुम तौरक पने अदुना मसी पुनमक से अदुगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम गाई से अखोई सिविल ऑर्गेनाइजेशन अमते ज्ञान तारम दो मानदे कईनो द स्टडी की पार्ट सिमा याउदेबा आई इसामकसु सिविल ऑर्गेनाइजेशन द दुम याउरीने आइसु यावेबा आई कॉलेज ओजा ओइजबगी वानी आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिविल ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर अम ओइना वर्क तौरीएबा ख्वाइगी लूरीदी स्टडी तौदेबा अखोइदा फंक्शन हाना सिनबसे फत्तेबा स्टडी सुक्तौ तौदबिदा फंक्शन सुम सिनबा अदे ओजादुना ngangamibuduna karino x tuna ngangamiduna karino y duna ngangamibuna karino haibase reporter aina thambigadawbneba isal howgadawbneba karigino hairaga madugi follow up haiba ma leiba ana follow up yaudabida sum khara ngang khre akoi adum khara photo khara thagat khre khabar da sin khre now that's not going to bring any change samaj da change suklag lawai akoi gi community gi ai phaneyam na organization yaure नाकन दा अंगांग अनिहुम खक्तंग तौरगा करी करी हाइरमीबगे करी पॉइंट नैनखरगे हाइबदो सी मथंगी चहीदा सिगी सेम फंक्शन सि तौ मतमदा ममांगदा सिगी सि थममे अखोइना सि तौखरे हाइबा पोतो अदु पुथोकपा अमता ngamदेब नाउ स्वाइदनी साउबीगनु अखोइसु चही 50 हेनजले याम अंगांग ओइना यावरे अखोइ सिविल ऑर्गेनाइजेशन से अइना थबुक तौद्रिङेदगी यावरेब अदो लूरीबदी स्वाइदनेब अखोइसु सुगुम्बा यावरुबदगी तमहौबगी वानेब माइनॉरिटी कमीशन की सर्वे रिपोर्ट आई यावरे मैतै पांगल की अखोइगी बाजार दा कैथेन फम्मी सिगी सर्वे तौबगी हुरेन नेट येंबियो आइने इबा यावबने रिपोर्ट कैथेन फम्मीबा नुपी सिंगसे स्कॉलर मखोइसे लोन फंगिब्रा फंगदब्रा गाइना अखोइना सर्वे तौरुबदा मतमदुगी मिनिस्टर सिना साउदनगा तौबा करिगिनो अदि एक्सपोज तौरिबा नेशनल कमीशन दगिगा लागा मिफम फम्बगा यावखरेबा अखोइसु चही 50 सुराबनिना फन्यामना थेंगनरेबा जस्ट कॉलेज की ओजा अमनी गाइना सुम फम्बदि नते अखोइसु फना कुइरे आई स्टिल रिमेंबर आई हुजिफाउ निंगसिंगी 2004 दा अखोइगी फादर ना गैजेट नोटिफिकेशन दु पुरागा आइंगोंदा ngasi achaube achievement amani yengo gazette notification thoabane one man commission oina aina haibagi ai huji pau ningsingi ba adun akoi gi father natraga na matam dugi makoi gi MLA sing dugi makoi gi principal makoi gi integrity ngasi gi mirol do ubu phangdre to kaudi loin kaugre ai adugi su waraude reservation da akoi father koina lauramba Dr. Maniruddin na lauramba Oza Alauddin koina lauramba ngasi loina kaugre kana su ningsingdre ngasi minority commission na laiba Oza Alauddin bu kana na khangi bono balilongi Alimuddin gi machanupa marhum Alimuddin gi machanupa sibu kana na ningsingi ge Manipur gi ihan hana minority department से पाइरम 2002 दो रमगनी माना पाइरम बसे ngasi ningsingdre ada akhoi gi community gi ama ahan singna haibiram ba ma lei akhoi community di kaw am thu bani na ana loina kawkhre chahi ame Alimuddin ga ningsingam da base ai lilong haure bi de chahi manga leiramme chahi manga leiram ba sida nong mata Alimuddin gi wari liba yade sawe Huzik ni Alimuddin kana ningsing aisi ningsing ambraba ngasi dagi chahi manga gi mamang dabu Alimuddin ningsing ambraba ningsing deb huzik ti lairik ige no munnari akoi se kaw bu thui homework khara tausi organization na moi ba taragadi ngasi kari khanna khrage gai se akoi na report isallaga thamba meeting du da silau khrena madudagi laukhat laga recommendation thaba mathang dagi taubiyu waina adugi potu natabida sum wachui ngang na bagi type ta aisu ren kaw grani si function je loi baga ina kari ngang khrage si kaw grane ba ar mathang gi chahi da muk sigi orga aisu mamang chahi tawrame handak noina tawre mathang amana muk taw ki bi aisu main tawraga akoi se what we are going to achieve kari no ba khoi ne achieve taw doi si aduna sine adu huzik su issue khara leibane sana mahi 2.5 lakh yauramani makoi su minority da chalhan biu haidana makoi se mang khrani na ado hana yaudana leiriba koi di kaimta bu khande
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤꯒ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯃꯦꯟ ꯇꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯀꯔꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯋꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯨꯅꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯃꯥꯏꯅꯣꯔꯤꯇꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁ ꯗꯦ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ इवेंट याम थोखरे माइनॉरिटी द डिस्क्रिमिनेट तौबगी पोट याम थोखरे अदुगा होय रीजनिंग लई हाइबदी कइनो मणिपुर दा 2003 दगी अखोइदा अचौबा स्टेट की क्राइसिस अमा लाए मसी एक द माइनॉरिटी कमीशन नगा सोल्व तौबा ngamगदौबा इशू नत्ती ह्यूमन राइट कमीशन नसु ngamददना मोइदसु ngamदे अदुबु पुनमकचे चंगजलगा थौना फरगदी इवन माइनॉरिटी कमीशन कैन बी अ नेगोशिएटर ऑफ द होल इशू से नेगोशिएट तब फाव याव यारिबा बॉडी अम ओइसलइबने करिगिनो हायरगा मरक सिदा माइनॉरिटी की हुजिक लैरिबा नागादा ओइरो मुस्लिम दा मैतै पांगल दो ओइरो सिगी बॉडी सिना लिंग तारगदी वी कैन बी पार्ट ऑफ द नेगोशिएटिंग टीम हुजिक लाइबा इरांग सिदा फावबा सेंटर द रिजॉल्व तौबियु अखोइगी से शांति लैत्रे हाइबा पोट से अखोइगी कमीशन सिना फावबा अचौबा रोल अमा लौबा याय हाइना खल्ले बाइदि हारिबा पोतु लुबा नते दिल्ली दा टीम अमा चलुरगा लोइरे चतोरिबा टीम दुदा पांगन खक्ता नते चतोरिसे minorities of Manipur represent तौरगा चत्तोइनेबा अदुना सुगुम्बगी पोट मयाम अमा अखोइगिसु रोल अमा मरक्सिदा शांतिगी लौबा याबा मतम ख्वाइदगी हेना दरकार लैरबा मतमदा अखोइना साइलेंट ओइना तुमिन्ना लैसनबसे मसिमदी अखोइसु नुंगाइजदे अदुना खितंग एक्टिव ओइरगा एटलीस्ट हुजिक अखोइगे राइट फावबा खंगबगी ऑब्जर्व तौबगी नुमितो फावबा तौसलक्त्रगदी अखोइना ngasi चेलिबो ऑर्गेनाइजेशन मयाम जी करीबु काना दोइनो माइनॉरिटी ना लाउरगा सेमिबो ऑर्गेनाइजेशन मयाम जिंगजिना माइनॉरिटी राइट्स डे फावबो तौबा ngamक्त्र कांदा करीनो बा काना दोइसे थौदोकती याम थोखरे याम नुंगाइतबा थौदोकसु मयाम थोखरे माइनॉरिटी की राइट खोंगाउनरक्पा फिल रिपोर्ट लौदबा मयाम अमा थोखरे मदु आइना रिपीट सु थोइना तौनिंगदे यामना मवोंग तादबदा इस्लाम की टोटली अगेंस्ट चाबा यादबा पोट पिजबगी हॉस्टेल दगा पिजबगी अंगांग द पिजरमबगी मरम लैतना फूबगी गाड़ी मई थाबगी वाथोक लैखरे केस मयाम अमा लैखरे नाउ सिसिंग से अखोइना माइनॉरिटी की राइट खोंगाउनरकपनी अखोइबु निंखातमना हिंगबदा सिंगनरकपनी हाइबदो अखोइना खंजदब्रा हाइबसु अमुका आई खलेबा अदुनबु ओइरमनी कनाम ngang देदना ह्यूमन राइट कमीशन ना रिपोर्ट लौखटलिएबा खबर द कौवेबा नाउ अखोइगी माइनॉरिटी की दी कौब्राबा नाउ रिपोर्ट थमब्राबा लुरिसे अमु लुरैसे थोखरिबा अखोइना नुंगाइते हारिबा थौदोकसिंग से सिंगी अखोई रिपोर्ट थम्ब्राबा ब्लैक एंड व्हाइट है ngasi की फंक्शन जो ब्लैक एंड व्हाइट की पोट अमता लैतेबा इजनबगी पोट से लैतेबा डॉक्यूमेंटेशन लैतेबा अदो ऑफिस ता सेंटर दा चटलगा आइना चिन्ना वारी लीरुबनदी यारोय कोइना लगा इन लीरुबनदी सुया यारोय सबमिट इट इन पेपर हाइरकनेबा थ्रू प्रॉपर चैनल हाइसे प्रॉपर चैनल दा मधु तौरिब्रा हाइबदुदी इसा इसाना खनबीरो अदुगा पुनमक से पब्लिक अफेयर नि पब्लिक डोमेन द लेगदब पोट ngakतनी पब्लिक डोमेन द लेगदबनी मसी मसा मसा की मयुमदा आई फाइल थमी आई रिकॉर्ड थमी हाइबसु यारोय पब्लिक की प्रॉपर्टी से पब्लिक की प्रॉपर्टी ओइना लेगदबनी मागी पिफम थोकपा सिदगी पिखटलगा मथक त कदाय द चटकदगे हाबा पोतसु अकोइ लोइना खंगबा ngakतनी माइनॉरिटी कमीशन ना रिपोर्ट थाबसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज चटकनी स्टेट की ह्यूमन राइट कमीशन ना रिपोर्ट इखटपसे कदाय द थागनी नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स चटकनी मणिपुर दा रेप केस की वाथोक अमा लाए हाइबा मतमदा वुमेन कमीशन ना चटलगा रिपोर्ट इगनी मधुगी रिपोर्ट कदाय द थागनी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन द थागनी आइन हाइजे लानबा यावब्रो इद्रगदी करीदी तौदोबा रेकॉर्ड लैत्रगदी इवेंट लैत्रबा फील्ड विजिट लैत्रबा कम्युनिटी अमगा खनरकपा मतमदा माइनॉरिटी यावबा तारगदी माइनॉरिटी कमीशन की टीम चटलो हाइबा यावरिदुदी
चटलगा रिपोर्ट येंगदौनी हुजिक उकिनसु याउरी ओजा रबी खो याउरी रेप केस की थोगो संगा इम्फम द रेप केस अम थोगे हाय तारदी कनाना चटकनी वुमेन कमीशन की टीम चटकनेबा मखोइना रिपोर्ट इखटकदौबनेबा पानगदब एफआईआर सु मखोइना तौगदौबनेबा अदो माइनॉरिटी द डिस्क्रिमिनेशन की केस लेते हाइना अखोइना लौदोरिब्रा हाइबा पोतुमसु अखोइना खन्नबा चुम्मे अदुनबो अखोइना ईददना रेकॉर्ड अमत लेतदना थम्बगी करी ओइरिब्रा हाइबा पोतुमने अदुबो पुनमकसे होय मणिपुर की ओइबा अचौबा इशूने हुजिक लेरिबसे ऑफ कोर्स माइनॉरिटी सु याउरी सिदा हाइबदी इशू सिदा अदुबो अइना हाइनिंगबदी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज ता माइनॉरिटी की मणिपुर द थोइबा थौदोक सिंगसे मसी शांति पुबिरउ हाइबगी अखोइसु तक्सनबदा अचौबा रोल अमा समनादे इवन ngasi सिल्लिबा माइनॉरिटी स्टूडेंट्स एसोसिएशन नसु हाइरिबा पोट से अदुम दरखास्त थाबा याबा पोट नेबा दैट अखोइसु एज अ माइनॉरिटी अमा ओइना अखोइगी गवर्नमेंट की एजेंसी सिंगा मानरगा अखोइ सेंटर द चटपा याय प्रॉब्लम से सॉल्व तौबियु हाइबा फाउदी याइदना द अखोइदी सुम तुमिन्ना लैसल्लगा अखोइदी करिमता तौरोइसी हाइबदुदी अदुदी फत्ते अदुना गवर्नमेंट की अइना साइ हाइदुनी पब्लिक डोमेन द लैबा पोटनी आइगी लनाइगी करी नत्ते अदुना सिनसी मथंगदगी स्टेट गवर्नमेंट दसु रिकमेंड तौबियो अखोइना सिनबा नतबा स्टेट न सिनबियु हाना तौरंबा ट्रेडिशन दु दुम तौबियु गवर्नर यावरगा फावो तौबा याबा करीने स्कूल अमगी फावबा गवर्नर यावरगा फंक्शन तौरी Recently, I was invited. अखोइगी December की तांग मरीदा अखोइगी स्कूल अमगी अखोइगी orphanage की स्कूल अमगी दा honorable अखोइगी His Highness हाई तारे governor मसा यावरगा function तौवे. Now minority rights दे governor यावरगा तौबे याइना. यामना चिंगलेम न तौबे याइबा. यारिबा पोट से अखोइना सुमैना मचा मचा तौदना मी खोमदना अमतदि हाता फंबी ओइन तौदना तौदे सरुकपुदी यम चाउना स्टेट फंक्शन ओइना खोय हाना तौरंबदु मेना तौसे मसी असाइगी माइनॉरिटी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ना कंसर्न अथॉरिटी सिंग द हाइबियो अदो लाइबल थीबदी अखोइसे लोइनमक को हुजिक येंगबियो आई अरु लोइसल्लागे को एमओबीसी की मखादा लेबे एजेंसी ओरमगनी अहुमने माइनॉरिटी कमीशन ने हज कमिटी ने वक्फ बोर्ड ने को अदो माइनॉर एमओबीसी कुइरे खोइना पाइखिदबा ओजा अलाउद्दीन न पाइरम में ओजा अलाउद्दीन न पाइरब मतुंगदा अखोइगी फादर अमुक पाइरम में अदगी कैराउगी लेखिद्रब मरहुम अलाउद्दीन ओजा अलाउद्दीन अमुक पाइरम में अदुगी मतुंगदगी दि अखोइ पाइखिद्रे नाउ अदुदगी एजेंसी अहुम सिसु तासेंगना वारी याम लई को साइगी मॉडर्नाइजेशन मद्रसा गा हाइदो मद्रसा की मॉडर्नाइजेशन दा आई खबर दसु याम इरमे मदुगी दुगी फेडरेशन ऑफ मद्रसास ऑफ मणिपुर रेना तौरगा जमा माजितगा अचौबा डिबेट अमा तौखी खंगौबा यावबरदि खंगदे मतम दुदा हेलिम चौधरी खोय लैहिद्रे लोइनमक ओजा जनाब खान अखोय फादर खोय डॉक्टर मनीरुद्दीन तौरगा असिदा अखोयगी मतम दुगी अमीर लिलोंगी अमीर खोय यावरगा कई याम चाउना मद्रसा मॉडर्नाइजेशन से तौगद्रा तौरोइद्रा हाइबगी मसिगी फबना करिनो फत्तबना करिनो गाइना चाउना डिबेट तवे लाइबक फदना मतम दुदा आई वांगांग बा यावे हुजिक सु फेगा दुम येंगबियो गूगल दा दुम यावरम गनी अदु दुगी लौखिबा रिकमेंडेशन सिंगा दो अदवाइ दा डिबेट चाउना थोगे मद्रसा मॉडर्नाइजेशन से तौरकांदा अखोइगी मद्रसा सिंग से मवोंग तादोरिब्रा तारोइदोरिब्रा गा हाइबगी डिबेट तौनरकबगी मतांगा दो अदो अखोइना दिंगासी जुक अमा वैरे अखोइगी से अदुबो सोसाइटी की कंसर्न दी याउ याउदब्रा हाइना खल्ले हानगी खंगदा हैतबा अहल लमन सिंगदुना याम फजना तौरम्मे मौलाना मयाम कौखटलगा लैहिद्रे मौलाना मनोवर सोरागी गदो याम चाउना याउरम्मे रोल अइना खंगौबदा मखोइगा से अदुमैना तवे ngasi मॉडर्नाइज तौखरे मद्रसा अदो रिजल्ट दी करिनो सु खंगदे अखोइसो अदो रिपोर्ट अमतसु लैरमोय रिपोर्ट पुथोकपा अमा चंगे कयाम फजखरगे कयाम अखोइना पीरिबा स्कॉलरशिप पीबबु ओइरो अमबु ओइरो पुनमक्सिना कयाम इफेक्टिवली खोगी पिनिंगिबा मीदुदा यौरिब्रागा हाइबसे अखोइना नैनबा अमा चंगे
aduna hujikti MSDP makha ga ido maming ga loi olam mani maming dia ru ru ba yam thon gre ado khangde kadai da kari tauri no akoi su khangde hanadi minority na ngamna ta ba area da model school lingba hospital asai health care lingba water gi drinking gi adu gi adagi adagi primary school afaba balika vidyalaya yamne leiram bani hanadi ado hujikti khangkhidre ado punamak se loisalak bada aina haining base minority students association na akoina nainari ba ai khaki wanate nganga doriba punamak sina piri ba point sing se record tawsallaga karigumba recommendation ama phajana sembiraga concern authority da tharaga asai karigumba khara kananaba function ama tawkhre haibadu natabako adana mathang dagidi state na oina yamna phajana akoina haizaraga state na chawna tawbiyu hairaga akoi myamna mateng pangaga governor ga yawraga sinseba adu chahi mo wali si hairaga iswaida lo senjarage thank you Thagachari sir, minority right dega mari leinana aikoina khangziludaba haibati nongmatasu usinjarudraba aikogi minority gi oiba hak right kaya amagi matangda sana ningsingbiramba masitasu natana mathangi minority right deda ngasidagi hoduna aikoina khomjinjaba yaba document haibati maru oiba kaya khomjin jaraga mathangi minority right dedi yamna chauna sinsi haina suggestion tawbiramba madumak pangthok pangamnabagi damak aikogi MSA gi maikai degi so honazage thagachari mathang asidi aikogi dais gi member oina ngasigi thorom asida saruk yabiga dauba haibadi masagi achinba thabakna maram oiraga lambi da laikhiba hojikakta yausin birakhiba haitare mayamna thoidok hendokna masak khangna biraba aikogi ma'am Julia Singlai core committee gi ma'am Julia Sanglai bo presidium member gi phapam langda election binaba no lukna ko senjari ma'am Julia Singlai da MSA gi maikai degi yamna chamlaba lengyan khudol tambinaba gi damak MSA gi volunteer singda ningsingjari Thagachari ma'am thenglabsu thengna aikogi program asibu saruk yabigani haina lengbirakpagi damak MSA gi maikai degi hainingai leitana thagachari mathangi wangang loi asidi special invitees oina kausinjage aikogi logi lamda ichang thauna thau pubiriba mayamna thoidok hendokna masak khangna biraba maitai pangal laktage aikogi Sir Rabi Khan advocate Sir Rabi Khana ngasi pangthok leba minority right te asiga mari leinana wafam thambinaba Sir Rabi Khan bo nolukna kausinjari ngasi December 18 2025 minority rights day gi thoram Manipur ki khwaidagi Imphal Mayon the press club the siliba minority students association siliba thoram asigi dais the lengsin biba amadi mangda lengsin bibi khudingmak ikai khumna butsari Sai mamang the speaker sing sungang bi kre minorities rights DSC mamang the jam 2013 right age India da masi chawna achoba movement amalaga kogi Manipur da shu 2013 dagi state ki level da state ki government na matam dugi chief minister chief secretary minority affairs fiber minister sing pangthok ban hadu helaibak thibadi minority si kaure government sahi khrasida who are the minorities in India constitutionally akoina bhap taminabam sang minority si makhal ani da mayam na nai amana linguistic minorities haibama amana religious minorities haibam linguistic minorities haibasna
masing jam da ba phurup singna lon jaba lon do makhoi makhoi gi mother tongue hai batare madu mut khi gadore mang khi gadore masikal hok da ba yadi hai na madu bo linguistic minorities join na masigi protection na ma pi na ngai hone aduga religious minorities hai ragana linguistic minorities da yam khre lon myam jam khre india gi ado religious minorities hai ragana india da population da minority oiba dharma madubu follow tawriba dharma do adugi missing du su minority oiba kham na haibada muslim christian jain parsi buddhist sikh taruk se they are the religious minorities ne masi constitution of india na piba adugi lai adi makhada National Commission for Minorities है ना all India के level दा Delhi दा थमे मधु के office तो खान market लाई अदुका state खुदिंग दा minorities commission अमम लिंगदम नहीं है सी constitutionally मधु पी दना state के लिंग state के minorities commission है ना मधु के chairman का सी याम ना मतिक चाबा eminent prominent intellectual मा याम ना मसक नाइ ब मीसिंग ना chairperson अमदी member सिंग दु उइगदम नहीं गाय ना मागी section 2 की मखादा explanation फजन पी अदु मणिपुर दा मतम मदा minorities commission की नसीदे चाई खर की ममांग खर आईदी चाई तरा मुकी ममांग minorities commission मणिपुर आन बल्ली खलक प मतम दा मधु की chairman से retired senior most IAS officer अमनगा ओइरमे मासु पाई की बदगी माना थादू याद्रिब्रा सरकार ना सिदोंगनाय तौद्रिब्रा उपाय लेत्रना सही अहुमु पाइगदबसी सही तरा का पाइसलक पदगी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन खरगा इखोय ग म्याम चलगा मणिपुर सरकार ना नोमबसी थोक्त्रबा गवर्नमेंट सिना उपाय लेतबदगी दिल्ली दा माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर particularly National Commission for Minorities chairman ga unadana asondagi chiege ihalla kan uchina chin chokri dagi singthokna baidu ngai adugi matung dagi di like shu hairaba intellectual sing manung dagi kharkha oi sahi khare mamang dagi di political post oi thokre minority commission ki chairman se members sing je political post orga pairiba government adugi political party adugi ye thangba the happy ba mande oi thangba furit khau gi pocket hapsen graba male ana somewhere minority commission ki office hani imphal da lem badu last khungang da pu thar ga mayum da oi na ki bi au ki minority commission ki function tau ki dre sin laibak thiba se kana no hai matum da government du da khak tai na bi yaroi ai koi commission की chairman हो जगे minority commission की member हो जगे ना तानिर भी मीटिंग से मकोई की mentality सिंग जो इकोई नबीम नहीं नबीम संगे मकोई मागी पाइनिंग इबा post उदा field उदा कयाम expertise तो रगे एक न पीरी बा मधुगी RR दु कयाम test तो रगे अदुका मधुगी eligibility criteria दुखंग नतना community दा society दा कराई फाउबा कंट्रीब्यूशन तौरबगी हाइबसी सुखंग खंगा देबिदा फॉरेन कंट्री अमदगी ओरसु पॉकेट अमदे पुथोरगा जॉब लाउन हेतम हापगा विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट विदाउट एनी नोटिफिकेशन प्रजादगी मरम साब मतिक चाब खनबगी खुदोंग चाब सुपी पीदना पुथोगा हाप मतमदा प्रजा सिंगसिसु गवर्नमेंट दे मायुक तो हाइबंगम दे यामना कीये मरमदी सरकार पाइ सिंगी नोमई पाइबना ngak sele aduna niko nomai pai ba nomai pai da khen ri se nomai pai ba ngak sen ba adum ba leader sing du gi mayok to wangang ba se nomai pai da ba misam ai khoina ki ba da gi wem ba tare ngang ba ngam dam ni na matam man hau khini minority commission ta nate OBC commission da su even women commission da Manipur state women commission si matam ma da all communities hai ba tare Manipur da particular community mari represent to ba sing sai gi maitai ne Pangal ne, Naga ne, Kuki ne. Naga Kuki si tribal community oi na ikoi myam adu mai tribal community ne. Adu bu tongan khai do ophoba sikak ta ne maruai na measure masing yam ba si. Hoi atopa community sing lai ri atopa Bihari, Teli, adu si Punjabi, Marwali that is another thing. Madun tongal. Siki mai Manipur state women commission da so matam madadi sahi taragi mamang 2017 की ममांग दा
मनपुर माइनॉरिटी कम्युनिटी पांगन मी हापमे कॉलेज की प्रोफेसर हापमी डॉक्टर हापमी मनपुर स्टेट वुमेन कमीशन पांगन की सीट यादव कुईरे को कुईरे मैतई फाव माइनॉरिटी माइनॉरिटी मनपुर स्टेट वुमेन कमीशन हौजी कमीशन मेंबर से मरी मैतई लाइबक थीद्रा लाइबक पार्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट पार्टिकुलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी पार्टिकुलर कम्युनिटी पार्टिकुलर रिलीजन सीट अनी पिथोखरेब दैट टू ख्वाइदगी चाउब मणिपुर की निंगथौ अमगी सेकेंड केंद्र कनाना दुम थीबियो स्टडी तौबियो खोई लोइना हाइद्रगस मदुदगी मागी समहाउ अनी पुथोगा मणिपुर स्टेट वुमेन कमीशन नुपी अनी खिल्ल थंबीरे करी क्राइटेरिया हापी ममांगी कमीशन की मेंबर सिंह ददी खोगी मैडम डॉक्टर जामिनी खोइन ओइंगे मतम अतो अतोपन ओइंगे मतम ददी यूनिवर्सिटी की नत्रगना कॉलेज की प्रिंसिपल ओइंबा डायरेक्टर ओइंबा नत्रगना मतिक साबा यामना माबु हेक्तम मीदु मतिक मगा येंगा मियाम रक्ता अदगी सेंटर द सटलगा सुवांगांग बंगबा क्वालिफाइड जामना इमिनेंट प्रोमिनेंट पर्सन सिंह हापे इलिट ग्रुप तगी अदुगा हौजिक लैसिना आइन हान आरटीआई थारकाददी मियर ग्रेजुएट अमम ग्रेजुएट तगी हेने मखोइद डिप्लोमा लैजदब डिग्री लैजदब चुमनगी ग्रेजुएट से खोइना इंटेलेक्चुअल एना इलिट एन हाइटेको असिम याम खंगबियो हा ग्रेजुएट टू हंथनी यंग बनते ग्रेजुएट टू आईएएस ओइरा कांददी आईपीएस ओइरा कदी ब्यूरोक्रेट ऑफिसर ओइरा कदी मागी स्टेटस सम ओइग्रेब नत्तबा इवन यूनिवर्सिटी सिंह सेनेट मेंबर का खनब मतमदा ऑल इंडिया की अइना मतम बेंगलोर लेंगे कर्नाटका के बेंगलोर यूनिवर्सिटी की सेनेट मेंबर खन मतमदा पॉलिटिकल पार्टी हम मोई की पॉकेट की चुमन ग्रेजुएट अमा सेनेट मेंबर हापसल कांदा आ कोट जौना के ना चुमन की बीए पास तब सेनेट मेंबर जादे मादु इलिट ग्रुप ता एजुकेशनलिस्ट चिंगदे हाइना तौखि अखोइसे अदो सरकार की पावर पाइबगा समनबंगमदी मैट्रिक फेल वर्ष अचौब पोस्ट पाइबी याइसे इंडिया दामदी मणिपुर दमसी एविडेंस लइए हाइबक थिद्रो लाइक नै सोइरब मतिक साबा म्याम म्याम की थौ तौनिंगबा तौजब म्याम ना कांग थांगद हुंदोक पिए सिने अदगी अमना मतम की एमएलए मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ना मागी पाइरिबा कंसर्न डिपार्टमेंट कंसर्न सेक्शन दो सपोज हिल एरियाज कमिटी की चेयरमैन हाइब तारगदी मैतै यमना पाइते ट्राइबल अमद पी मदु हिल एरियाज कंसर्न जो माइनॉरिटी की दरकार लाप तारगदी माइनॉरिटी सिंग मनुंगदा ख्वाइदगी मसिंग यामदबा माइक्रो माइनॉरिटी है मणिपुर की ओइना मुस्लिम सिन ओइब पांगल सिंग ओइब माइनॉरिटी दे क्रिश्चियन चिंगमनिको नागा ओइगेरा कुकी ओइगेरा एनी क्रिश्चियन रिलीजन चटप कांगबू सिंग मरुइना इकोन ट्राइबल एंड जनरल हाइबसे मखोइ सिंगे दौदबो मखोइ की पॉपुलेशन से यामना पांगनदगी याम हेनख्रे माइनॉरिटी अदो मधुगी माइनॉरिटी अफेयर्स की से मणिपुर दा मिनिस्टर एमएलए फाउद मधुई पावर पाइदे मेजॉरिटी न दम पाए अदुगना ngसाइगी माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड एरिया दा MSDP की हाइब तारे अमे हाइब तारे सेंट्रल स्क्रीन प्रोजेक्ट खलेबा some example patang khre mangda sadvama mandop haina lupa lak kya na torga community hall ama sagadab se minority की पांगन की एरिया द्रा minority की ट्राइबल की एरिया द्रा minority क्रिश्चियन की एरिया द्रा सादबिदा majority दगी minority नोंग conversion तौबमी अदुदा सारगा मांगन की बसे आ सेंटर जावी मणिपुर गवर्नर डॉक्टर नजमा अब्दुल्ला लेंगे दसे होवे अदु कैसु तौबंगम दे ममदि सेंटर द पाले दुका मणिपुर पाले सिगा अमहाय अमा माइनॉरिटी प्रोटेक्शन पीबा गवर्नमेंट ओइदबनिन माइनॉरिटी से आई मुस्लिम होइबसे हयेंग एकदम क्रिश्चियन ओरगे हयेंग ट्राइबल ओरे हारगा आई शेड्यूल ट्राइब पी ओइन ओनबे यादे दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल दैट इज इलीगल मधुबु मणिपुर द दिसुंबसे थोक्तब नते अदुना याम क्लियर कट एखोने खंगदबसी व्हाटएवर minorities haibasigi benefit lakpa matamda minorities kanane maidugi benefit enjoy togadagi hai matamda muslim ne christian ne buddhist ne jain ne parsi ne sikh ne makoi taruk sinataba amana fawba lobi yade aduga minority de yam pibati leite minority de constitution na
protection kitang piri ba khase moi gi culture makoi gi identity madu protection pibani ngasai mamang da ngang biram bam yawi minority gi na reservation leite ko India gi oina masi yamna clear to kana gumba na khangdam na is minority muslim singi reservation no reservation zero ni reservation karim to leite yes other backward classes aina ama reservation pm matam da pc manipur gi oina 2006 da bibase other backward classes haibda economy gi survey yenga piba adugu maitai pangal haiba purup se pangal muslim is a maitai pangal sigi se manipur gi official oina maitai pangal lena recognize tawre state government da masigi sida 4% job ta admission da pm higher education matusu general education nate professional sing maruina doctor tamba engineer tamba ngasi khoi gi doctor ni gai na job phawriba mayam du madu reservation matung dagi madu gi khudong chabne si kauthok tab phaiye job ta government college gi associate assistant professor oire gai na phangi mayam du constable da phangi sing do madu gi at least mi chama khanba matam da maitai pangan dagi mari di khallane adusu amaka creamy layer non creamy layer in layer koi gi sahi gi income sima gi mung manung silupa lak mari manga taruk tre nipan phawgum boy man hokjiti madu dagi hen da ba kangbu du na phangadam ne ba madu phangibra nataka crorepati pai ba businessman thikadar du na phangibra khangdre du mana tongal lai khre at the same time OBC maitai haiba magi su 12.5% pm masigi percentage state government na 2006 da pirak pa sida maitai gi manung da su other backward classes magi economy ki thak niyama bu khola mapa mama officer oi bina khunba sing du natte ko lar ba sing do adi sing du gi 12.5% se makhoi su secure oi ba job security admission security pm adu gi 0.5050 hai bata 1% jau da basina teli gumba ama mapan dagi kona sahi khrei matung da lakba manipur gi yelhomi sing manung dadi oidaba makhoi sing du gi pm sumai leiba sing da masigi aikoi gi OBC gi reservation si kana gumba khrana minority reservation khalel no lale minority reservation ate minority da dinga sai gain haije duni magi culture gumba identity gumba protection tawnga haibane ba amna lana sanai amna minority se protect tawgadab si kanana no haiba matam da kanana protect tawgani minority se मैम हाइबियो मेजोरिटी ना मरमदी मेजोरिटी ना प्रोटेक्ट तौबा नुक्सी ना कोंजन बिरगा ना कोई मांग की बात जादे ना कोई तेक पे यादे तू पे यादे हाय ना सीन भी कदबा मेजोरिटी दो मधुना प्रोटेक्ट तौबी कदबा अमदी मेजोरिटी दा अखोई ना माइनॉरिटी की मनुंग दगी सु अचुंबा लंबी सत्नंगाई की दमकता मखोई ना लाना तौदंगाई नमकता माइनॉरिटी दा बिलोंग तौरिबा कम्युनिटी सिंगदो ngasai religion taruk talai besindo makoina afaba wakhalon da approach toba sangeba government bu aigi khudong sana ngai gi khalaga mi amna vested interest ta lana punai hona base masi so ekoina tawroi damne adu oibe targadi ekoina yen lelaga sagadam ni yen du musalman amana pachana dharma leibamna lelaga sagadam ni hai adu sai aduga shonda sarkar dai khudong chab lo badadi aseng bra amang bra khangde pocket ta hape job su khudong chab lo adu phatte aina praja gi damakta natraga state amgi damakta aina position faljarga lar be chakthung aina matloi damne ekoi yengu minority department gi dagi EDP program mamlai economic development program makhada skill development program gi apik pa saving machine gumba kai gumba phisa lon sagi natragana kai gumba beneficiary loan masa lising manga taruki yen nganu loibagi bi kai kanai ta sing namki needy person sing da karle bi imung mayum da ngasi nungdang gi sak thungai leitab imung sing do madugi maming du da happy bai mohota sonda secretary natragana baupra da toina satpa mi khrana makoina minister singa MLA ga natraga director ga manar ga lauthok pirga ngasi lar babu tuat pm adwa aikoi lairabas ngak si ngak lo pc singkhat pi share ga di aikoi thamoi sing to patai minority sing
मेजोरिटी की मनाक्ता चिंखटपी के हारगदी मेजोरिटी अमदी माइनॉरिटी पुल्लगा थमोय सिंग तौमिन पताय अदो याम लाइबक थीबना कई गुम इंसिडेंट यामना तमथीब थोप मतमदा अखोइसे सोशल मीडिया दी पाई फेसबुक कई लोइना पायंगबनी यूट्यूब येंगंगबनी ngarang han Bihar की चीफ मिनिस्टर अमना दिसंबर की तंग तरा मंगादा आयुष की डॉक्टर नुसरत परवीन को भी नुपी अमा मागी अपॉइंटमेंट लेटर जॉब की अपॉइंटमेंट लेटर सी पार्टिकुलर आई ममिंग पल्लरोगे पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट अमदी अपॉइंटमेंट ऑर्डर से पियोन ऑर्डर फोजो फंक्शन अचौबा सिलग अपॉइंटमेंट लेटर येनबगी चटनबी हम तौवेबको हाना माई डिपार्टमेंट डायरेक्टर ने पीबदु नतब हाइदी कैंपेन अमा इलेक्शन की मानबा मदुगी दुदा हौजिक के हाइबा चीफ मिनिस्टर दुना डॉक्टर नुसरत परवीन आयुष की डॉक्टर नुपी दुदा मागी स्कार्फ अमा हिजाब अमा येचबदो ममाई दो से चिंगदे कइनो न हु आर व्हाट इज दिस व्हाट इज माई हिंदी दनी को माई इंग्लिश का हाइबा नते दा चीफ मिनिस्टर दुदा एकोइन इंग्लिश दा व्हाट इज दिस कइनो नंग न माई दे खंजन द यामना एटीट्यूड नुपी दुना यामना हाइन दब मोंगम तौबी चीफ मिनिस्टर दुना सोन नाकंद लेबा ऑफिसर सिंह दुना जाजा नो एब से नुपी समाज दा उसितब तौब नत्रो अदुम चीफ मिनिस्टर दुई मथक्ता अखोय नंदी पिबियो मामोरेन ग्राउंड फम थादो कनमे डिमांड तो फम थोक्त्रा नुपी सोसाइटी नुपी की ऑर्गेनाइजेशन माइनॉरिटी की ऑर्गेनाइजेशन नत्रगना सात ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर एसोसिएशन करी दौर लेरी एसोसिएशन नाम से मग सही की एनुअल प्रोग्राम अमा सुम तौई कैलेंडर प्रोग्राम अमा अदु खक नते मतम मतम की पावर पाइबे सिंह लान तोपा पावर पाइबे सिंह मी की राइट टू हलकपा नुपी अमदा तौरिबा मागी लिस्ट तो इंडिया की लॉ की मतुंगिना दंडी पीबी याबा सेक्शन में हम रहे अदु अदु माइना अखोय हाइबम संगे अखोय की मणिपुर दसो ngasi thoiba irang sidasu अखोय की ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन सिंगने मागी स्टेटमेंट पीबा मतमदा यामना न्यूट्रल होइबा कमन होइबा स्टेटमेंट डिमांड तौ से कमुनेन होइबा डिमांड तौ रोइ से नो मणिपुर दा तंगदु लेता हलो नो मणिपुर दा फुरुप अंगा नत्रगा जाति अंगा चटनबा याद्रि से चटना हलो सुमाइन हाइ से अखोयना अम्मगी सपोर्ट तौनगाई होनबदा अम्मदा सोकनगाई हाइबसे मियोइबा मोइना फट्टे मियोइबा मोइना whatever aina belong to any community do be any religion do be that is personal but society the thok patargadi nangi aduki community da nangi adu religion da saubna aran ba thabom tawre ba nakoi kambu ina pin point to do that is third class people ne aran to gano nakoi ki kambu isi kaino what malem prithvi lai mai si sem pamatada bible gi matungina Adam han semaga if kona seme Adam men if husband and wife ohelaga ikoi sangsar se mioi bilai hai Quran gi matungina Adam han semi madugi matungda Hawa semak semi ima Hawa se adu makoi ani gi masa masu singdu ne hai ikoi kai gi damukta kana gumba religion amabu kana gumba community amabu madugi mayokta Saubana pataba thabom tawre no saubana nang tawi thawto phatti haina haiba aduka haigadamne saubana koi kambu si yam phatti haiba targadi ai wakhalonda guilty mind phattaba community dubu society dubu ai wakhanda tukachaba ma phummaga thamaga ngang bane masi masumba ngang ba mi se yamna chaukattaba leibak macha tadaba mi sing haina koi kandem tawse ai koi hingmina da yaroi ai koi सही कयागी सा कयागी लेरे है बे कोई से लमदम से लेमिने बे कोई से आइना लेबा प्लेटफॉर्म आइना लेबा ऑर्गेनाइजेशन दो अदुदगी अखोइना वॉइस सम थोकप मतमदा लेमिने बे पुरुषा सिंह नुंसी सानन लेमिनसी हानगी नॉर्मल सिदा हंजनंगा होनसी कना कना नो मदुग अरानबा तौखिबदो लोगी मतुंगिना सेराक फंगनबियु अदुगा अखोइ ngasi kallena salimido Alexander Wangani da Malian Pumba question set laga India da program set la pada kang gi makuta mathoi mangki do natro Alexander the Great haina ha pick up kang amada ha apau pau mi kya corona gi mahiki laina amam na mathoi mangki ko pithribi da apau ba leitabani ko pithribi da apau ba se
ꯂꯩꯗꯅ ꯅꯨꯝ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯏꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯕ ꯅꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯪꯗꯦ ꯄꯨꯡ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕꯅꯣ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯀꯌꯥꯅꯤꯒꯤ ꯍꯤꯡꯉꯤꯕꯅꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟ ꯑꯀꯟꯕ ꯁꯤꯡꯅꯗꯅ ꯊꯧꯅꯥ ꯐꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯂꯨꯞꯄ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯇꯞꯄ ꯀꯣꯛꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯉꯥꯛꯄꯤꯕ ꯉꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯎꯠꯂꯒ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯗꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯦ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯨ ꯁꯪꯍꯜꯂꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯦꯟꯁꯤꯟꯖꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Thagachari Advocate Rabi Khana aikogi minority right asiga mari leinana aikogi khangjinbada kanaragada wafom kaya thambirambagidamak hainingai leitana MSA gi maikai degi Rabi Khan bu thagachari mathangi wangang loi aside K Helen Vice President All Manipur United Club Organization amoko gi thaupubiriba K Helena ngasi gi sinjal angjariba minority right asiga mari leinana tentakpo wafom thambirana ba sarbuno lukna kausinjari ngasi ase December ki tang 34 National Minority Right Day hajana ngasi ju London sida Manipur da Press Club ta mahiro singna pangthoiba maroina ngasi ki thoram asida dai de election biriba ai gi naw bungo Sajad Advocate han MSA ki Manipuri Student Association Manipuri Student Federation gi President Waramba Amasung Julius Singlai Core Committee the President is Ahmad Ahmadimangda died the Pambiran Balangsham Biramba Dr. Singlian Maisnam Dr. Said Ahmad the Singma Mayam Singbuju Agi Magidegi Ikai Kundabusari Tongan spokesperson Singna Masiga Sigmaba Minority Days Gimaramda Masa Kaina Tongan Mayama Tamkre. Adu Aigi Magiteki de Mayama Loinus Haido Krabanina, Aduga listener Singna, Nasiki Tabiriba, student Singna, Adi Tongan Bezina, Yam the Sangna, spokesperson Mayama Ngang Krabanina, Yam the Suwaram Gonikali, Tabisa absorption, Brangi Aduna, I mean, Ani Hokamatam Logsage, Akoi Maroina, civil society organization, the Loropanina, Koi pressure group never. Aduna Maram Waraga, Lamdam Sida Laminiriba, community, Kutamari Mangaze, Machina Makoi right, Makoi Pampam Tobo, Constitution, Matungina, Pampam Toko facilities, Mayam Jengdo, Madu Pandragati, Maduki Kudam Sangdam Toraga, Koi Pressa Tominaba, Panganaba Pressa Tominaba, Adumba, Akoi the civil society, the Lazavani pressure group Hajirisini, Aduga, Matamamati, Jose Kaiduiba. 1992 dagi international goina sigumba human right ki dese minority gi pangtho karaga so Manipur dadi ngasai thoram je torpo koidre hai adu bu yam ten thamningi di Manipur hariba lebak lamdam se 1949 gi mamang haibdi Manipur na Bharat na annex to giba loksan gi namne loksan giba miyan number agreement ga hanabado adu gi mamang dadi Manipur scheduled tribe, scheduled caste, minority, OBC, aduda amatalam deva. Akoi saman of a class to leram deva. But India ga koiga, Makoi Pivan the Leru, Matung the Akoi class, Makan Kaidoreva. Aduna Maram Organeva, Tongan Makoi, divisive policies in the river, divided policies in Altona. Ethnic Amaga, community Amaga, Marak sings the land, Tawalaga, Kola Laga, Kanahalaga. Inai tahalaga blood cell wa halaga makoi tongan ba suliam wa na laweba se kodama na maripodam tawrisineba 1949 gi matung dagi state hot phangna bala na da Manipur gi praja maya mako ka be yawisei na thomba dagi lathi sas to dagi kari gi state hot tal phangna ba pion hairu bagi su phui Nepal sobal schedule da sabiu ha bagi Manipur language bo adu gi su phui adagi inner line permit system
मसीजु मणिपुर पुसलकदमी हाइबगिजु महिरोइबो कापतन हालिदुने हिरम खुनि वक्तन येत को वेगा ना का येगा थक खासिंगसिदा खोजि इशुनो लोइ कोइसलगा लेरेबा मणिपुर से स्क्वायर किलोमीटर लिसिंग कुनिदो साउंड कुंतरेक सावबसिदा कम्युनिटी को कोथा मरि मंगा लेमिनरी बसे अमगा सिंगसेप थारागा सेंट्रल न दिल्ली सरकार न खोइदा असिगुन बस सासल से रूल से तौरगा थामियाबा सिदि मतमदा ब्रिटिश ना इंडिया दा colonial way na makhoi makha da leiraga wat khibado adagi hena ngasidi Delhi sarkana carbon copy adagi heljan na mayak ta badu way na ngasidi akhoi je armed forces special power na 10 pt agin makha da draconian law ni amadi gagging law ni hainariba gagging law di kaino akhoi na wa mangang matam da saram de mesalak wa ngang no haibani yam sana har do ba gagging law salai na khoi je amaga nuksin da honaraga lairiba asigum laba bar sarkar na akhoi mase tani ba laknari ba se ngasagi akhoi gi right se mase ngasi phawde de phangba leitre adu ita je akhoi na iting line da community line da tongan hona ba mo to akhoi apun ba gi sakta mamda sangsin ma thok tai haibisine ba ina thamjan ningi di aduna human right haibisidi akhoi human right is our everyday essential harini nukti gidum darka boyaba everyday essential adu akoi polakpa matam de akoi phi de pole ne sauragadi akoi sen mayam nu thujal le kari gi mapam jaga mapam matam dogi lengak to constitution na kodam ore harbada akoi ne lairiba india laibak si jo developing country ni adu ko develop country europe country lairiba sing mo khoi develop country ni akhoi di developing country ni aduga Myanmar ko masidi mo under developing country ne ba aduna khoi sarak sahin da na hoji leiriba mawong matau sing se khoi mayam da samana mawong da itin line da thabak tawin da bita dharma da yumphang wai da ba religion da yumphang wai da ba mana sikh ni mana jain ni mana buddhist ni mana christian ni mana hindu ni somda dum naina leraga di akhoi khuding baksha dum ma khoina thali ba trap to lang do adadum thudna khoi je manipur je dum mothiba manipur da leiba mayam sing sum mothiba aduga tongan ba mapan de sa ko mayam sing mapu saw ha bi soidra bane ba aduna yam tena thamjaningi di gasigi asiglum ba yam nan nungar ba nimla se suktaw tawdo bi khitang tawne na phai ngasai mang da thanbira mi sing do ta da ko ire se pakthok khida ba adu da something is better than nothing ha bi ai thamjaningi ba aduna aroi ba da asigum la ba asigi yamna maru oiba nimit ase maru oin aina lak lengbiri student sing sida yamna soba kaina pijaningi na khoi de tungi yubireni na khoi ga history phajana khangminaraga lamdam sida laimina history khangda badi ninga se facebook ta yamna tongan ma yam lekha yamna sarak sahin ba comment ma ya pina da ba maitei ga hindu pangan ga christian ga comment da langneri ba yamna worst way wa ya sin sing do adu na khoi ga di maitei ga pangal ga di ngasagi 1606 tagi lamindri ni hauji phawda se kiam jame sensur kiam jame aduna lamdam sigi le hawdu sarakoni na akhoi gi nationalism do patriotism do lamindra koni na adumane 1939 gi nupilal anisu nupilal daga se gi khetrigaw mayam na khergaw har khangna ba jaga du dagi sara bibi ga ni ima event da tare ma ka lagi di do karigino maranda mama lai ba ki dong tane khetrigaw saba lai kai sara bibi ningjing ba phai sumai to mathang khongjong lam da 1991 da kai na mayam lai khiro mayam sing do kari gi dong to no iram dam sigi ne ba maitei pangal amasong maitei akhoi di lol ima hum leiba adung laba phurup amane ima hum kamhaina aibu pokpi ima na ro walei ai pokpi ima do na lol liba lol language to ima lon kaudro ai ima do na lai riba lamdam je sibo motherland ima leba kaudro sumai to na khoi signa sanana sana laminarakpa adung laba makhal gi ethnic sing ne aba aduna maraga aroi ba tension jage mayam su lebiri sumai to ngasi pangthok piri se maroin ai yan hena kainu tau chuning badi emphasis vision ning badi gi ina ba sajat anagi msf ki manipur student federation gi president waramba amasung ngasi gi
president oibiri PS is Ahmad Haris makoina simbidana si yauribani adoga aigi sister core committee de leiba Julia Singlai makoina khusamnaraga pangthoktana ngasi ge sigumba thorong pangthokpa je yana nungai jaya wakam je thamjaraga khuding mapo amuka na khurumjari. Thank you all. Thagachari sir, tentak na ngasi pangthok liba minority right day asiga mari leinana tentak po mafam thambirambagidamag aikhoge leiriba minority right asi kanana khudong chaba sing haibadi minority da leiriba aikhoge khudong chaba right sing asi kanana yokhot kadabano haiba taragati hojik inkhalakliba hogalakliba youth aikhoina leiriba kari khudong chaba lei haidana kupna thijillaga yengsilaba matungda aikhoge oiba right khangdaba udaba mayam ama leirine masi aikhoina haidi ngasi sir chinglen amadi sir samat adai ate topa president member singna ngangbiram liba wahai adagi aikhoida pibiram liba knowledge asi lausenjare hairaga aikhoige oiba isage hak right karamaina tangani kadaida kari lei haibado aikoi khangdok minanaba thidok minanaba hotna minasi haiba wafam asisu ayaki maikaidagi thamjage. Mathangi wangang loi ase amuko sinjage mayamna toidok hendokna masak khangnabiraba advocate Sajat Buya Mayong convener committee on peace coexistence Manipur CPCM convener oina thau pubiriba advocate Sajat Buya Mayumna ngasi pangthok liba minority right day asiga mari leinana wafam kharatang thambiranaba yamba bunolokna kausenjari. Ngasi December ki tarik taraga nipan lising ani kun manga yai faraba pungpam masida sinjariba khoi minority right day organized by Minorities Student Association thoram masigi khoi maya gi tangbanda ayaka khoi election minirba sing mapungoina Dr. Chinglen Maisnam Professor Economics and Head Department of Southeast Asian Studies Manipur University Dr. Syed Ahmad Associate Professor Loinana Khoi Aigi Yamba K. Helen Vice President Amuko Aduga Sister Julia Singlai Amade Inau Pusam Izaz Loinana Alibungo Khoi Alhas Serajuddin Amadi Khoi Mangda Lengsin Biribasing Loinana media person punamak ayhak ahan badai nolukpa ikai khumna bochari ai yamna technical oiba tamdi aikoi mamangda ngangbi khiba khoi yamba sing oja singna yam marik chumna thambirame adu yam sengna aikoi gi pressure group singna tawdaba amadi mairoi singna youth singna mapungena lawgdaba thodang chingi matangda tentakna isum thamjage Manipur da aikoi gi Malem gi tongan ba lebak singda aikoi hauro iba revolution khudimak se khudamoina aikoi Russia revolution da natraga France ki leiriba Chinese ki revolution sing masida aikoi gi mairoi singna lauro iba thodang kaya haitare matamdu gi youth singna lauro iba thodang mayam do yamna tamjaningai oiba adumba thodang sing adu madudagi chang ta dana aikoi gi Manipur gi mairoi sing aikoi manglam chatta haugraba aikoi gi ipai pusing na youth oiring eda mairoi oiring eda matam de hauzik pausi continuation adom koi thodang kaya ma lauraga la ye ado lauriba thodang sing asi ngasi pawbada koi gi ngasai gi Manipur sina India da tin khraba matungda tongan ba koi gi ethnic community gi singi marakta division kaya ma khairakpa koi gi khusem gi oiba koi gi problem issue kaya mama koi Lakshela kanda khusem gi oiba lan kaya mamang thakta khoi kaya ma thokre ana khusem gi issue mayam se masi issue ama leiring da ama nan selapa from the beginning khoi gi India da tin kraba matungda khoi mitop changapa gi permission ILP lauthokiba adagi toan ba khoi gi statehood phangbagi adagi khoi gi afasfa thamjelapagi toan ba issue mayam ama leiriba mayam sisu adum loisin mangamdana leiringai chairak kaya da khoigi laiminari ba purupsa singi marakta conflict thokpa yaba design toba khoigi external force kaya amana khoi design tawrakan khoigi nungsi chanana laiminaramba oneness oina
मनपुर से अखोई साउथ ईस्ट एशिया ख्वाई मपांगन कन्बा लेबाक मसागी रिटर्न हिस्ट्री अखोई चाही लिसिंग अनि हेनबगी रिटर्न हिस्ट्री लेना क्लेम तौरीबा अदुम्बा लेबाक असे ngasi अखोई तोान तोानबा इथनिक मयाम असिगी मसा मसागी कम्युनिटी की मसा मसागी फुरुप की ओइबा लिगलम दुदा चंगसिन गिबना मरम वरकांदा मालेम की चौखटपा लेबाक सिंगा अखोई कम्पीट तौरगा अखोई खोंजन याना अखोई चटकदबलो ngasi अखोई मनिंग हल्लगा लेबा अदुम्बा तांकक अम ओइबा मसे अखोई स्ट्रगल तौदबदी नते कोई माइरोई सिंह ओइबा याई इमा सिंह ओइबा याई लेरिबा मणिपुर की प्रजा खुदिमक्सी मिकुप नहोंग सिंगना अखोई अलर्ट ओइना दुम मतम चुपदा दुम लई हबतारे लेरिबा सिंगसे खुसेम की इशू मयाम सिना मरम ओरकाना डिजाइन तौरगा अखोई ngasi फौदा इशू अमगी मथक्ते इशू अमा नंजिन मदुना मरम ओरकाना नेबा अखोई ngasi फौदा इशू खुदिमा लोइसिन मंगमदना पेंडिंग ओइना लेरिबा मयामसे अदो अखोई ममांग तकता अखोई लेरिबा फुरुप चासिंगी मरक्ता नुंसी चानाना लेमिनरम मयामदो हौजौजी मुक्सु अखोई मणिपुर चाही अहुम सुजिलकदोरिबा इरांग कुकी मैतै गिलान हना अखोई सिदैसिदा चथरिबा लान से कनागुम खरनदि अखोई मणिपुर वर्सेस कुकी ना हाइबसे आइदि सिमक्सु आई हायनिंगदे अखोई इसिलि नाउगी मरक्ता थोप लान ना आई अदुमैना आइगी साइटगी आई ममांगदा आइगी साइटे अदुम सुमाइन सिम क्लेम तौवे मरमदि मसिदैसिदा अखोई फुरुप अमदा नत्रगा अमदा अखोई तोंगसिनबगे अखोई वाहन थोक तोइदोकपा लैतेन खल्ली अमना मसिदैसिदा अखोई लानगम फिरान पाइबे आबा लानम ओइदे मरमदि अखोई इसिल नाउसिंगी मरक्ता अखोई मसेन फामिनरगा समताइनगदबने हाइबसि अमा आई ngasi अखोई माइनॉरिटी राइट डे की खुदोंग चाबा लौजरगा आइसेम आई हाइजगे अदुना अखोई लैरिबा फुरुप सिंगसे फुरुप अनि लान तौरी सिंग मरक्ता अतोतोपा मागी मिचंग चंगबा चंगदे ना हाइबगी अखोइना क्लेम तौबसि अमा अखोई तौरोइदबने ना आइसेम आई थमजरगा अखोई ममांग थक्ता करिगुम्बा एनी इंसिडेंट अमा थोप मतमदा victim card sanabugumba adagi अखोई फुरुप अमदा क्लेम तौसिनबा ब्लेम तौसिनबा सुगुम्बा तंका कयामा अखोई ममांग थक्ता कि within war सिगी मनुंगसिदा अखोई दम थोई अदुना मरम ओरकांदा तोंगानबा हुजिकी थोइबा लान सिगी मथक्ता तोंगानबा अखोई लान अमा क्रिएट तौरकद्रा हाइबगी एप्रिहेंशन अखोई मियामदा ngasi maksu adum अखोई लैरि हाइबतारे ममांग तकता अंगाव भाई खरन अंगांग वफम से मसे कोई मानरु याब नते नत्रगा कोई मसिदैसिदे कोई कंसर्न ओइरोइसेना कोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी माइकैदगी ब्यूरोक्रेट सिंगी नत्रगा कोई इंटेलेक्चुअल सर्कल की मरक्तगी मयाम मा कोई हाइरमे अदुमाइनसु लैथोमे लैथोकपदु यादबगी तंका अदुम कोई ngasi लाए ngasi खोगी चाही 2023 24 स्वाइगी एरिया सिदा अप टू हुजि फौगी मतम सिदा ममांगदा पर्टिकुलर कम्युनिटी अमदा अखोई ब्लेम तौबा अखोई अंगांग फाय हाइबगी अदगी ड्रग की मायोक्ता कनो ड्रग की माफिया ओइना उहलकपुगुम्बा अदगी नुपी अंगांगी मथक्ता चथबा क्राइम सिंगसी पर्टिकुलर कम्युनिटी अमदा मेंशन तौरगा हाइरिबा फुरुप असिना ngakta tawi kholi adunia dani kaina mayam ma khoi सोशल मीडिया की खुथांग कईदा प्रोपेगेंडा क्या लाप लाइब मैम से कोई लाक्सिनब होना तोान तोान मिफम क्या अखोई फमे फम कान एक ओंथोपदब अखोई सिविल सोसाइटी अखोई ख्वाई असोनब ओगद्रान खल्ली हजिकसु लान की कई ममी खर सामथरप नुआइतब नहान सोशल मीडिया की खुथांग उब फंजे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहान तौरे अखोई थोब लान से खुदों चाब लौरकान मैतै पंगल कम्युनिटी कुकी की लम यूम हिंगोन लेसले मरम ओरकान अखोई आईडीपी सिंह मरक्तगिने निपा अदुमाइना अखोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तौरे अखोई लम लेसलकान मोई आईडीपी मतम खर रिलीफ फंगा लेरिब मफम सिंगदुदा युमदो अखोइना लेरबनी नोई मफम सिदे थदोग चक्रो काइना तानथोप लाइना हाइबगी इमोशन मयामदा इनोसेंट पब्लिक जनरल पब्लिक मयाम ममांगदा इमोशन पोगनब मवोंगदा अदुमाइना अखोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौरपा अदु नोंग निनी की मतुंगदा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की क्लियरिफाई तौरपसु लेरे 2023 दगी हजि फौदा लम मुस्लिम सिंगना पंगन सिंगना लम लेबम भु लेतेन हाइबगी क्लियरिफाई तौरपा मसु आई थेनजै आई सुमाइना लाइसिलंगने हाइबे आई थाजाबसु लेते अखोई पंगन फुरुपता अदो हाइरिबा XYZ
हेट ब्लेम तौर पर अखोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौर पर सुगुम्बा अखोई भाव मेन तादब कनोमा हेट अखोई पर्टिकुलर कम्युनिटी अमदा अखोई लान उहनब याब मोंगदा चंगचिलप सुगुम्बा खोंथांग से अखोई गवर्नमेंट की साइड तगिसु खुदक्ता इनिशिएट तौबीबा अम चंगी मसुगुम्बा से अखोई हाइरिबा XYZ पर्टिकुलर पर्सन दो अखोइना कंप्लेन तौब नत्रगना क्लेम तौबगी मथौ तादे मोय इमीडिएटली मोय एक्शन तौफम थोय हाइतारे हाइरिबा मिसिंदु नंग सुमाइन तौरन कनाना तांथोमनो कनाना लेबनो मतमदा पुथोप ngamद्रगदि अदुमैना हेता ब्लेम तौरिबा मिसिंदुदा मा चार्ज तौफम थोक्त्रा सिगिसिदा आई गवर्नमेंट इनिशिएट तौरक्त्रगदि लेरिबा कॉमन प्लेटफॉर्म द लेरिबा अखोइगे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंग मपुंगैना अखोइगे प्रेशर ग्रुप सिंग मयामसी अखोइ वखन तानारगा हाइरिबा मयामदु फजना कौखत पिरगा अखोइगे कनो तौबा अखोइगे क्लियरिफाई तौहनबा मथौ तागरन खल्ली तुंगदा थोनिंगदा थौदोकसिंग थोरक्तनबा मदुगिदो अखोइ टूल्स अम अखोइ ओइगद्राना आई साइटे एडमेन थमजनिगे लोइनाना अखोइगे माइरोइलुप अमोइना माइनॉरिटी स्टूडेंट एसोसिएशन की ngasi आईगी माइनॉरिटी की राइट चपचाबा अखोइ फुलफिल तौनबा मदुगी राइट फंगफम थोकपुदु फंगनबा अखोइगी डिमांड तौगे काइन हाइबिगी वकलोन आइडिया अदु मयाम द एलर्ट ओइनबा माइनॉरिटी राइट डे पांथोरकपुने खल्ले अदु अखोइगी सुगुम्बा थौरम सिंगसी पांथोकपगी मथक्ता पांथोकपदा नतना सिगी मथक्ता हौजिक लेरिबा अखोइगी ngसाइगी अखोइगी राइटफुल चपचाबा फंगदना लेरिबा मयाम से मसी तुंगदा अखोइ फंगफम थोकपा राइटसिंग अमदि फंगहल्लकांदा लेमिनरिबा फुरुपसासिंग मेजर कम्युनिटी सिंगसु अखोइ थोंग मानाना चौखटमिनरकांदा अखोइ अमना अमा चिंखटमिनरगा तुंगदा अखोइगी हौजिकमा अखोइगी मणिपुर दा फुरुप मसेनगी कायना इंडिया दा हिंदू मुस्लिम कायना चथरिबा अखोइ कम्युनल की इरा सिदा अखोइगी नेक्स्ट जनरेशन दा अखोइ मुथलकांदा मलेम की चौखटपा लेबाकसिंगा कंपीट तौरकांदा अवोनबा अखोइगी अफबा मटिंग लेबा मणिपुर खुनाय अमा ओइरपदा अखोइगी यंग जनरेशन असिना अचेतपा थौदांग लौमिनसे वाफमसे थमगा मतंगसे टेंशन जगे थैंक यू वेरी मच थगच्चरी इयाम्बा सजाद बुया मयुमना टेन तकपा वफम थम्बिरमबगिदमक मथंगी वांगांगलोय असिदि म्यामना खराउना ngainariba अखोइगी म्यामना थोइदोक हेंदोकना मसक खंगनरबा कोर कमिटी की मैडम जुलिया सिंगलाइना ngasi पांथोकलिबा माइनॉरिटी राइट डे असिगा मरी लेनना वफम खरदंग थम्बिरनबा मैडम बुनोलुकना कौसिनजरी अदुगा अखोइगी प्रोग्राम असी यामना थेंगना होखिबना मरम ओइरगा मयामसु हाइबदि यामना वानारमलगनी अदुना लोयबा फावबोतंग मयाम पुन्ना सरुक यामिनसे हाइना सिंजा लांगजरिबसिंगी माइकाइदगी मयामदा नोलुकना रिक्वेस्ट तौजरी अहनबमक्तदा अखोइ पुमनमकपु सेम्बिबा मपुवंदा शिगुम्बा तंजा पिबैदमक्ता ईश्वर महाकपु अइना थागतपा फोंदोकचरी अमसुंग इकाइ खुमनबोचरी अनी सुबदा दाइसता लेंसिनबिरिबा एगी इनाव ओजा अदुदगी इयाम्बा मांगदा फंबिरिबा ओजासिंग इनाव नुपिसिंग इमानबा अदुदगी तोंगान तोंगानबा CSO सिंगदगी लाकपा खुदिंगमकपुसु अइहाकना इकाइ खुमनबोचरी तसेंगना हाइरदी आइदी माइनॉरिटी देश लेयेसु खांगसु खांगदे ngasiना अहानबा खांगमने इसामक तांखुलसे माइनॉरिटी रा कास्ट चचिरा रिलीजियस द चचिरा आई अदुदी आई बहाब ताद्रे माइनॉरिटी सिगो अदु माइनॉरिटी देश हैना अखोइगी माइनॉरिटी स्टूडेंट एसोसिएशन MSA ना यामना फजना पांगथोक पीबसे मी बुदी यामदे ओरगशो मोइना अखोइगी राइट असी सुमाइना लेये हैना मयामबु मसक ताकनबगिदमक्ता मिपुं खुदिंगना काउनरख्रबा माइनॉरिटी डे से मोइना ngasi पांगथोकपसि तसेंगना आइसु माइनॉरिटी फुरुप अमदगी ओइबनेना यामना हरावे नोइ लेरिबा अखोइगी माइनॉरिटी स्टूडेंट एसोसिएशन नोइ बुसु हेन्ना मपुं फाना मथंगदा थबक तौबा सिदगी हेन्ना ngamsunu haina करी हाइस्रा आइगी साइटगी हाइजनिंगे माइनॉरिटी गी ओइबा वाहंग थोक्ति ओंसाइ ओजासिंग अखोइदगी लाइरिक हेन हाइबा खंग हाइबा मिसिंगना असिगी मतंगददि फजना मरिक चुमनदि ताकपिबने हंजन हंजन मोइना हाइबा वादो अखोइनसु खरा खरा खंगबा लेबा अदुगुम्बदु नोयंगोंदा हंजन हाइरदि फंबसि अदुम एवरी स्पीच टाइना हाइबिसिने फमगा ताबम वाबा लेतेबा तुमनिंगबा
haugat laga chatke habshu pharak taba noidi haugat laga chatpashu yae akhoi sida mangda phamba singse chatke hersu noina hai thigidra hana pakhatpa adu asine hena waye ba khwang na abja ne bo adune na akhoi pulap khwang na minare seng sidi ai am kuina shu ngang bi roi da wabne ai thek na shu la e aduga ai wanda ai gi mathang da wangang ni ngai mi kya lebra shu ai khangde yam theng na lak pagi kana base mamang da kana na ngang bra shu khang haudre maning da kana ngang gra shu khang dre ba hojik se adune na karibu hai gni minority se akhoi minority ne haina kari haisra wakhal pikpa mi shu leye akhoi minority ne haina chance loba mi shu leye minority haraga wakhal shi piktha raga majority groups ka minority groups ki differences se yamna lanna longna raga minority gi mingthol si phangradi wakhal pi aga as id minority ne na haina thabak tawba mi shui myam leye minority ne haina aphaba thabak tawraga ai gi minority gi tek tu adudu kokadawba ne habi wakhal leitaba mi haiba tare ai di majority ne haraga minority bu yengthiba mi haiba shu leiba ashi ani sina khwaidigi luba aduga minority masem ne haina hanna aina akhoi gi student organization de yawba matamda MOBC gi scholarship oiba kari kara ai taramme adugumba inquiry gumba chatpa matamda majority group na chathokpa oidaba minority akhoi masem phangna daba masem sina oina minority na phanggadaba right se hekta chathomba adu akhoi na kari gi no haina hangadi moina hena kadai degi law degi kari degi section adu ada leibani khopani haina matamdu da khangdabne na adu gi rights to hekta pallaga chaning badu ai shu chaning begi ni hena ta sengna khomdaba ko scholarship ki paisa singdo ai shu chaning e ai phambasi ai si paisa si chaning ai phambane hen haidaba ai shu si hen hekta hairaga akhoi gi phangpham thokpa kari haisra scholarship angang singe kari tawba si phangdaba adudeki chingdo oishno minority gi oiba MOBC gi oiba scholarship si sho student gi account da changdeba school gi institute gi headmaster headmistress principal moina bank amaga manarga pulap tawraga scholarship si sho hekta lawba adudi minority na minority bu shanabane ba sidi atokpa akhoi gi majority group to na laaga sanaba na teba adoidi akhoi minority singbo pukning hantha hanba wakhal pikhan ba se kanana pikhan bra de akhoi minority masem na wakhal si pikhan ba wakhal si chauhanda ba ashi thokpani adune na akhoi na minority days numita ngasi gi akhoi gi rights oiba kari oiba si akhoi noi si phamina raga tanarani akhoi gi right ashi leibani ko akhoi gi ashi leibani ko haina khangdaba myam oja myam na takpi re chat khrani hei singba mang da phambo oishno dice da phambo oishno natragana media da yengba mi singduna tarani o shumaina leibani haina aphabudu lokshan dabina ashidi minority gi right akhoi gi oiba phangpham thokpadu gadai da leibra haina mayam du pulap chamina ge pijage haba khandabina magi oiba khaktangi kana ba loba mi akhoi minority maraksida yam yawe heba mi bu taina dringai da akhoi sengna hairadi akhoi masem si hana sengdokna bana phagani haina aidi khalle akhoi mayam si sengdokna raga akhoi gi wakhal da mingonda kari haigani mi gi damak da sacrifice tawba ngamba aina khangba potto mingon du kana hanba ngamba mi se akhoi marak da tholakpa matamdu da minority rong oibegi wakhal apik padu shu leiraroi adudagi sengna hairaga akhoi gi maitei pangal ga kari haigni akhoi naga singi marak da shu ko aina yam yaning da ma leibni akhoi gi maitei pangal singna kari tawbra hairaga even hanna di akhoi na akhoi gi maitei ichil naw singna akhoi bu ngangamba language leyego achibdo maitei pangal phawsho akhoi bu ngangi heba adu gumbadu akhoi masem ni go ngangbadu yamna phaja da ba wahe yam ngangba leibane adu kana bu chaibra aina ai bu chaibane adum how hairaga taning da ba ma leitro adu gumbadu hekta ngangbi ba adu bo moi shu khanggadawne ba like moi ngonda akhoi mi atokpana ngangba matamda wakhal nuai tabugumna moi duna akhoi amangonda ngangba matamda akhoi shu nungai roi khalaga
wakhal mashu aina pikpugumna mashu piklamgani ko haina khallaga wakhal adugi khanbi ba mi si pak leitre ba hujiki matamda adunina akhoi ge maitei pangal ichil naw sing minority day se shengna hairaga akhoi minority group sing da even kari hasra religious da yengadi minority oi ba yam leye shengmadi naga degi oishino adudegi maite pangal ngak tang na tabina naga site gi shu ngashi she gi platform sida mayam pullaga ngashi gi minority day si pangthok ka dobane adubu ngashi she khoi gi yamna maite pangal gi orshu yam chokthok ningai oiba moment ne hen ai lowe maramdi akhoi naga sing gi marakti pak yawba ude maite pangal gi yam thajadana ai gi inau nupi sing shu mayam phamba uwe ngashi di maite pangal gi every function ai chat pakanda nupi si khara tang mane ngashi di nupi yam hong no uwe nupa sing di khara tang ngasi nupi yam honge adu sida phammi be sing se aina sung khan bada khara mirak tin khraba mi ne phatta banda na tabako mirak tin khraba society gi thabak tawba ngam khraba nupi ngak tang ne haina ai lowe noi na seng na hairaga noi nupi sing noi na tak ka doba noi na nachin na naw sing duda hayo minority gi wahang thokse kadai degi kari degi ra haibasi khallaga aina wangang ba matamda ai mina ai bu wanganga ga nungai tabugumna ai gi nupi ekhoi si machin yam phattabane nupa singdi machin du khar control tawe akhoi nupi gi machin sidi machine gun degi hele wangang bi tanja pi deba mina ngam chu tar machine gun gumna dum nongmai no kapaga leiba adunina nupi ekhoi si wangang bu ko control tawraga even ai phoshu wangang sangang phajadaba yaweba adu control tawraga ko dum yum degi hawraga mapan phawba akhoi nupi singsina hana thabak tawgdawbne ngasi topic si noi gi wakhal da chana de khalamgani adu bo minority gaina hairaga wakhal pik thaba wakhal chawthok taba mi yam leye akhoi di minority ne hairdi wakhal aidi yam chawe chance yam phange kari haigani ST da shu minority leikhre kana basi minority noin phangmanen yam kana khrazane adune na ko kari haigani yamna kana ba lowning ba mi ne ba khodi lowshu lowkhi gni ba adune na nupi ekhoi myam se kana ba lowgo do ba yam leye adune na khoi machin sing se mi ga tina ningai mi ga loina ningai haidi khoi nupi degi nupi imung degi machin kan ba du khara lep mi na se hana haining mane ai se natradi upai lei taba ai handak se yamna khoi gi maitei pangal site gi anga pa yam thengnai ngasi na nupi yam ba thengnai achawa sangshu lairik haiba mayam noi myam gi ubada yam harawe adubu mathang gi minority days se ai sengna hairaga ai shu ikai ningai ne ai phawba minority days le ye ai khangde hen ai sengna haibisine ngasi di MSN na silaga moigi minorities de leye haibasi ai ngasi di khangi invite tawrak padagi ko adune na mathangi akhoina minority days pangthokpa matam dadi yaraga di ain haining di organizing committee aduga akhoigi inaw sing noi bu haining mana akhoigi phurup noina shuminaraga phajana minorities haibagi wahang thok aphaba rom da puthoga akhoi si tole ko akhoi si pik eko haibagi wahang thoklom na taba minority oibagi kari haigani akhoi kanaba adudigi akhoi bu kari gi damak minority haina akhoi gi Indiana section 2 da articles kari karada I hiba am leitro adu umba leibra hana ato asaina lairik hojik ki article adu da haina haibado amuka ko nahan muk si kari wari si amarom da amali bige ba nahan je ai thabak ama chatpa kanda ichil naw maitei nupa ama na engonda ibema nangdu wa pungangang no lairik khra paw ne hai adugi aina kari lairik pawra haba aduga mana kari haba lairik para wangango ipomda yawbuk na wanganga no han haiba aina ipom se muka khangdaba aina ipom du kari haibra hana mabu hangba mande aibu karim ga thaina ribjane dana adudagi aisi numitu ipom gi artha du khangaga aina khale ai lairik ti khara tamkhibugum tawbane ado aigi certificate myam shibu mabu puthoga uchira ko haina khanba jat ngang biye aina aigi tamba lairik tu bu mayam mamangda adunya dane haina puthoga ngang basrup ondadi ngasai gi heigraba myamna ukil su yawre adudagi professor su yawre mayam haigrena natra aina haiga dawbududi minority do
ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯇꯨ ꯐꯖꯍꯟꯁꯦ ꯑꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅꯤꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯨ ꯄꯥꯗꯕ ꯃꯤ ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯃꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅꯤꯅ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯉꯔꯣꯏꯒꯦ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯄꯨꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯒꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯄꯨꯂꯞ minority haibane minority days ta khoi minority oibagi wahang thok tu phajahan che aduga phurup miyam pullaga wahang thok tu phajahalaga aikhoi amaga nungsi chana na loina ningai gi wahang thok ta lakhan se nupi noi gi thodang yam chawbane akhoi meitei pangal nupi singsi ko lekai da lebane na adu haininge aduga aina ngang khibada hai khibada ashoiba yawrasu noi pumnamak na akhoi pumnamak pu sembi ba mapu gi maming da ngak pigni hana thajaye thank you very much Thagachari Ma'am Julia Singlaina Mamal Lairaba Marik Chumlaba Wafong Khara ngasi pangthokliba minority right day asiga mari lainana thambiramba ngasigi thorom asigi aroiba wangangloi asidi MSA gi president oina thaupu biriba ikai khumnabada matik charaba PI Izus Ahmad president minority student association MSA Manipur gi president oina thaupuriba yambana ngasi pangthokliba minority right day asigi nungi oiba wafam amadi tentak pawafam thambiduna Marik Chumla Wafong Khara dang thambiranaba iramba bu kausinjari Ahanba maktada invite tawjarubada harau lengbirakpa invite sing mingoina panjarabada Dr. Singlen Maisanam Professor of Economics and Head Department of South Asia Asian Studies Manipur University bu ikai khumnabu uchari amadi Dr. Said Ahmad Associate Professor Dem College of Arts wajabusu ikai khumnabu uchari aduga amkogi akhoi yamba ke Helen Vice President busu ikai khumnabu uchari aduga Advocate Sajad Buya Convener Committee on Peaceful Coexistence Manipur busu ikai khumnabu uchabaga loinana noluksari amadi Aigi che Julia Singlai Core Committee isi busu ikai khumnabu uchabaga loinana nolukpadu uchari amadi ahli bungo Loop Asigi Advisor Oiba Alhas Hiras Ahmad Pusu ikai khumnabu uchabaga loinana nolukpadu uchari amadi ngasigi function asibu saruk yagani haina lengbirakpa ahan sing amadi ato paluptagi lakpa CSO singi lusing basing satragi lusing basing busu ikai khumnabu uchabaga loinana nolukpadu uchari amadi School college tagi lengbirakliba satra sing khudingmak pusu aina ikai khumnabu uchabaga loina nolukpadu uchari ngasi Minority Student Association MSA Manipur na kaigidamakta minority right day si pangthokliba no haibagi maramdo ai mayamda dum haijage tasengna minorities hairakanda akhoi minority hairakanda minority gi maming se sikak ngai hoba minority ama oibagi karai da kari lawfam leiri karai da kari akhoi sothraga leiriba minorities furup sing se akhoi kamai toroga develop torokani haibado akhoi na wakhan se khandadri si kai ginon thigalu kanda di akhoi si taseng haira kanda yam tanba seng haira kanda adagi khangdaba sidagi ne ba akhoi na sothraga leiri se taseng haira kanda scholarship thaba haibase income certificate tan mas ai talleba OBC tan mas ai talleba scholarship to ai bank da chatlaga adugi process myam changbodo kamai ta adu lising manga truk tu haiba lising manga truk tu gi kana ba value se ai khoi isa na as a student amoina satra moina akhoina khangpham thoi haiba duni akhoina han aina thamjaningi se han bada Satra moina aina mahita mada sijinariba sangiba equipment mayam se paisa yaudragadi yadeba paisa sangiba paisa se minority moina develop tarok ngai gi lairiba
अखोई माइनॉरिटी वेलफेयर सिंग माइनॉरिटी की अखोई स्कीम सिंग से करी करी थारा कांदा अखोई ना माइनॉरिटी सम ओइना आइने लौब यागे से माइनॉरिटीज ओइरबा कम्युनिटी अखोई खुदिंग मन खंगफम थोइसिने आइना अहान द थमजनिंग से सिगी मयाम से खंगमिनरा कांदा अखोइना मफम साना साना सिजिनरा कांदा दि आइगी माइनॉरिटीज ओइरिबा आइसे आइगी इमादा आइगी इपादा थोदोनो डिपेंड तौद्रसु यायबा माइनॉरिटीज के हक मयाम से अखोइना फजना फंगा कांदा आइना आइगी इमादा आइगी इपादा हाइदि नंग लाइरन पोकपगी न ताइसनबई मथौ तादेबा माइनॉरिटीज ओइना आइजि पोकपिरमिसि कैगिनो ना हाइबि मथौ तादेबा आइना खंगदौनेबा आइना थीगदौनेबा आइना खंगा आइना थीरा कांदा माइनॉरिटी अम ओइना आइगी राइट से कराइदेना कराइ फौ लै आइजि कराइदेना कराइ फौ थीबा यागे दो आइना थीरगा खंगगा खंगी मफमदुदा इमा अदुगिदो सिलैबने अदो आई थंदा दिसत पतले इमा गा चमिनसे अदगी आइगी इपा दोरसु इपा आई खंगद्रे सिंग मफम सिदि लैरे आइना इमानबा सिंगदा हंगबा कांदा इमानबिदा हंगबा कांदा आइना खंगजा हैजबो ओजा सिंगदा आइना हंगा कांदा सुमाइना हाइबिरे सत्से खोतसे खुदिंग मा हाइबे यायबा अदु तौदे अदुगिदो तसेंगनमक आइना हाइजनिंग मफमदि खुदिंग मक थादो कांदा अखोई तौमिनसेबा माइनॉरिटी की राइट अखोई की फंगफम थोकपा हक से माइनॉरिटी द चलिबा कम्युनिटी फुरुप खुदिंग मकना अखोई थिमिनसे हाइबदुनेबा तौमिनसे हाइबदुनेबा हैनिंगसे हजु हजिक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट माइनॉरिटी की वेलफेयर की डिपार्टमेंट स्कीम सिंगदा असोइबा मैम लैरिएबा अखोई की सोइदि मैम से कईगिनो अखोइना थीरगा चुमथोकमिनगदमेबा अखोइना खंगुदमनिना थीरुदमनिना कराइदा अखोइना क्रमाइना कंप्लेन तौदोरिमो कराइदा अखोइना कई तौदोरिमो दो कईम खंगद्रेबा खंगसे हाइ तारगदि तौसे हाइ तारगदि अखोइ खुनिंगमा अपुनमय खलाउ लौमिनबम संगेबा हजिक माइनॉरिटी स्टूडेंट एसोसिएशन ना अकन ममोंगदा माइनॉरिटी की लैरिबा डिपार्टमेंट सिंगदा अखोइ अकन ममियंग संगगनी सोइदिबा मैम से माइनॉरिटी की अपुन छात्र सिंगा अखोई खोंजंग क्या संगसल लगांदा लालमी पोतो सुमथोकना की खोंथांग क्या लौरकनी हाइबसे असी तिलिबा मैम सिदा एमएसए की साइट की थमजगे हनबलै रो अखोई लालिबा पोतो माइनॉरिटी की दमकते अखोई दम तौगनी सिंगली द ई मरी एम सेली फोबा माइनॉरिटी की दमकते अखोई दम लांथेंगनरगा चटखरगदमनी हाइबदुने इन थमजनिंगिसि एमएसए फुरुप अमखक सेम बनते फुरुप खुदिंग अदुम यावे नगासु यावे काबुइसु यावे एमएसए फुरुप खुदिंग न सेम खिबा दुगुम लुप अमखकनी ngasi tasengna laibak thibani aikoi gi executive khara yawba ngamde college ke election laibagi amada senthok chenin khara dum tauna khibagi aduga sigi tanja si laujara kanda aikoi sahi khudingi aikoi gi calendar program de yawra kanda pangthokpa minority right day mathangi minority right day de sidagi hena chauna pangthokpa ngamnangai gi su hotna gi hena thamjage aduga siga mari lainana koi MSA na thamjaningba amana akhoi gi Manipur da PR lairiba matam sida ngarang nahan se ikhang khang haudana torbung da irang thoi akhoi masen gi marakta nungai na da bagi thodok kya thoning da thodok haure Central Force lairiba PR lairiba sigi marak sida thoning da thodok thoga isidi irai laina dum kana gum khara na kok sanaraga thol limine se khangeba kukina badi maite na nateba particularly maming pallakanda divided rule policy se direct Manipur da satna reba sigi pochi praja ai khoin wakal taminara kanda ai khoi kiding ma amtani haibagi kholau do lauminara kanda ai khoi punsan manga makaneba maite kuki gi wari do jik to khibna fare to khibna fare ba maite gi amadi kuki gi ai lani haiba potu to khroba community ani gi do divided rule kana gum khara na sana reba kana gum khara na kok thadara kanda irang se pharakanda pharakanda ne ba amka sum ngak lei tang ho lei se sigisi prajai koina wakal tarakanda lusing ba saraga lan hobiri bi chin naw sing do aidi any community oi ba yai amu su oi jano kana gum ba khara na ne ba lan ka pa hori sidi hauri poto
खन्नरिबा अनीदुगी प्रजासिंगदुना वखल तामिन्नरकांदा मखोयगी मतुंग इंद्रदि दुम ला लोइरेब अखोय मोयगी मतुंग इनबा लेपसेबा अचुंबदा अखोय खुदिंग अमतनी इमा अमतगी मसानी अखोय नुंसी चारने हिंगमिनसी हाइबे वखलदुदा अखोय लैमिनसी हाइ वखलसे ngasiगी माइनॉरिटी राइट डे गी थौरमसिगा मरी लेना आई मसी अमा थमजरगा मणिपुर इमाने याइफरे लॉन्ग लिव MSF लॉन्ग लिव MSA लॉन्ग लिव MSA हरगा टेंशन जगे थैंक यू थगचरी इयाम्बा PH इजुस अहमद ना माइनॉरिटी राइट डे असिगा मरी लेना टेन तक वफम थम्बिरमबगिदमक ngasiगी थौरम असिगी वारोइ सिनगी वारोन पिबिनबा कोसेंजगे MSA गी जॉइंट सेक्रेटरी ओइना थौपुरिबा नावबो मकक मयुबना ngasiगी प्रोग्राम असिगी अरोइबा वारोइ सिनगी वफम वारोल थम्बिनबगिदमक जॉइंट सेक्रेटरी MSA नावबो मकक मयमबो कोसेंजरी Assalamualaikum. Ngasi hiang gaigi tarik taranipal ingkumja nisinganiga kunmanga sagol se numit ki yai parabu numit nasida Minority Student Association MSA Manipuri na sinjanduna Minority Rights Day 2025 pangthok liba sida thauram asigi mayai tangban da lengsen binabi damakta ekhoina hai zurba matamda harau harau ya pirakpa amadi lakpiduna thauram mapung pahan bikhiba mingoina hangkacharabada Sir Dr. Singlen Maisnam, Professor of Economics and Head Department of Southeast Asian Studies Manipur University. Sir Busu lakpiduna thauram masida mapung pahan bikhidamakta sinjalang je mai kaidagi ikai harau phongdoksari. Next, Dr. Sahid Ahmad, Associate Professor, Dem College of Arts, Imphal Busu, Thoramasi Mapungpan, Bigidamakta, Hiningai Laitan Thakachari, K. Helen, Vice President, All Manipur United Club Organization, Amuko Busu, Thoramasi Mapungpan, Bigidamakta, Sinjalangze Maikaidagi, Thakaropongzokchari, Advocate Sajad Buya, Convener, Committee on Peaceful Coexistence Manipur, CPM-CM. Busu sinjalang mai kaidagi thagaru phongdoksari Julia Singlai Core Committee busu thoram mapung pan bigidamakta sinjalang je mai kaidagi harau phongdoksari Alhaj Siraz Ahmad Advisor MSA busu sinjalang je mai kaidagi thagaru phongdoksari aroibada PS Ijaz Ahmad President Minorities Student Association MSA busu sinjalang mai kaidagi Thagar Phongdoksari loina ngasigi stage light sound amadi library ngasigi live telecast tawbiriba print media busu sinjalang mai kaidagi Thagar Phongdoksari amadi mingma mai kai dilang biragliba CSO sing amadi college ki chhatra sing aithak khanbai kha thaba sing bu punamak subsin jaraga MSA Manipur Maikaidagi Thagar Phongdoksari loisilakpada ngasigi asugum labasing lem program asibu matang asai loisenabagi tanja atu laujagi pinabirasi. Thank you all.